kulingana na mantu yethiritwo ya gitana mbere ndene ya thiguru yetu ndene ya county yetu ya Meru na kinya county ringi cionthe tuthiurunkirite na ntukwerua ri tukwenda kwithwa tukiariria mantu ja maingi kathumba ikurari na ndiunga ya rais ndene ya Mount Kenya itukwenda kwithwa tukiariria mantu ja utone ndiunga je rais irakaria atia nimbira turetere kintu kia maana na nimbita turetere pengine kirantu barerigirite kuona na baturombere kwithwa bakiona kana nimbi haraturetere kinya extra ya bira kinya burerigirite bwaretero kinya bingi butirigirite kwa hivyo tuketha twetegera mantu ja jonthe na gakuromba ukethero kiumaruka mitambone wenda kwithirwo kingwata rutero Facebook ukangwata Meru TV Kenya na wenda rutero YouTube ukangwata Meru TV Digital wenda kwithirwo gintumira SMS yeku namba ni 0748918901 0748918901 ukantumira SMS yeku na kinya wenda gutuma rutero WhatsApp na namba we no untumire nio wenda kuringana namba uno undingire nio kuringana na rwari rwetu tukethira turi na rwo ntukwe arua waruthikira itukwenda kumenya kinya we comment yeku ikaria ate tukwenda kumenya opinion yeku ikaria ate na mathugani jako kinya we uithugani ate gukurukira ndiunga eje ya president irombite kwithirwa iri rutere rwa Mount Kenya ngakwato kenibo mwanya kama kawaida ntithero ndi ninkande ne studio ndi na ageni bara ndi na bontu kwerua ri kumantere mwanya bakethirwa ngibakanya baukethio bagura na araba umite nikenda tumba kwithirwa tukiambiriria rwari rwetu ntukwe narwo uni urimbita njeri wa cheupe. Karibuni sana viongozi. Ingonda tuthirwa ambiriria kukethania gutwire rito rinu bukethia ategeri ba Meru TV na arabu umite nikenda twetha tukiambiriria rwari rwetu twambiriria nawe George. Ni bwega Marieta Jacob gibitagwa George Kinyua mukari wa South Imenti reri ndene ya Meru County kethia Meru bonthe kuma rusi mwankanto Nyeri na Kenya yonthe kwa jumura rabo tutega bari mbere bakebebye mitambo nikenda tumba guchambua nteto cia nthiguru yetu na kinya cia Meru County turi amwe. Thank you. Asante, karibu sana. Ichenga mugao ile rito riakwa umite Tharaka Nithi County Tharaka South Sub County County Division kana County Ward. Karibu sana. Thank you. We anke ya Meru na tegeri ba Meru TV bonde na arabare arabo ton na YouTube Facebook na arabo bonde bare na ndibere mbetoje kumantile umete amwathi aramutuate egembe north. Karibu sana, karibu sana. Ivoga sana mutegeri wa Meru TV ubibwage ni brato na pabu arinde na studio yetu tafadhali eta nambere kuthira kuvingatira rwari rwetu nikenda ukomba kuthira gitutumira SMS yeku kana turingire thimu ukethirwa ukiuria kiri atalam barande na bonde na studio ntukwe na arua kana wethira comment wini wethira ni opinion wini no umbe kuthira ngimitia kinambe na kethirwa nkimigwata wona ndarugurira thimu ekwa nkethirwa nkiwata thimu ciaku na SMS ciaku namba rikana ni ukurukira nthi ya screen yeku no umbe kuthira kijuki nambe ukantumira SMS kana ukethira kinyo kindingira nio thimo tuketha tukiambiria rwari rwetu ntukwe na arua na viongozi wora tukumenya ni ati rais yetu nethiritwe aina ndiunga ndene ya Mount Kenya na kiri ndiunga ije mantu antu barerigirite antu mwanya kwina barabara wa president ineye na kwina barabara kutina maana kwina barabara eja ngwekene aireni ya andi tu lakini ni promises ite kujurua kwina barangi barabareterete mantu kathumba kumantere mwanya so tukwenda gutegera tona ndiunge ye president ni impact iri kwirombere kwithirwe kireta ndene ya Mount Kenya na kethira impact uni bitwe kana ni bikitwe kiri akari kana bando itukona kuyotumbite kwithwa tugitigaria kwa hivyo tukambiria nawe bwana Mantili utwire kuringana na uwe we mwana siasa na uro kuelewa siasa kiaku president nethiritwa atakinya rutero rwa Mount Kenya sana Meru na Kinya Tharaka Nithi atithiritwa akinya for so long na itumona nareta nara na ukongi lakini thaina narombere kwithirwa agikinya na nukuibo yaka kwivyo biongelekete ndene ya county yetu kana ndiunge president kwivyo mbere kwithira gituretera mbere president araliumbire Meru sub county ithatu anjiririe na ara Gembe South. Yes. Na ararura oko kwa thoko. Kwari na mantu ya mira ayire kwari nao. Yes. Na ikwari na Huduma Center. Ayite wikire iya na mushingi. Yes, na matastima. So kanda kwira mantu ya Gembe South mbere. Ndaonere
aekere ya na msingi kire Huduma Center na kinya thoko bire yirite Gembe South na achoka mantu ya Miraria na wa kuma ruari ya kuthanania kidiki na mantu ya Mira so mantu ya Mira ya maingura watutethia kiyo kidiki so ni na bwakwa na kuelelia kwakwa na uraire bire yita kuthithia na thithirie na trengwembea muno awa Mira kutura thai ndikidiki na tolelie Mira na irire nyanga vaneto na kumuthithia na kuorganize ura Mira ya tethuka ake otutetheria Mira atu ntebembe tu sawa sawa na ara kwa mutunga na ijire aye na taito menya taito tikane yo yare andi kaci areo na areta na yana na ari kwari na something yite kurura na wengi feeding lot era ya kwa ng'ombe bia kure niyo yarurire so the menti complete ya ni akio yo niyo kieka kus ni okero ni miteka waye tembie waziri kilimo iyo kieka oyura na nara so the menti substation irarura kamiengela inya abambe chenge aro 200 million kenda bami upgrade yomba ko kaba mahitaji justima yara yaiko na wera yako ena na ne kuendelea kuthithu so ni bine yere Meru ntukwira ko ntaitire ndakwira Meru na aire na indaitire ku ndonera kwethia bira kwigirite otiani ndonera kena kusi keyete kwikira yera musingi kwengela mbia na ara sub county tanda twateyire na shewa kauri bibi kubwithika kuo kende yo choka so tinto allowance bira nto bogero tibio ndonere ni gagwethera kwebio akira nto ba central Gembe Central no nto yo aromere aiba ebera nombi lakini abere ngachoka ntuko yenu wale yo ntuko ya south kanda wantike lokanta bogethi ataromere no thimenti no ithe no nto tebia ariko na central ataromere itere na arari na bira itate kuthithia na unde mumiru kinyake yo tebia yete abio bonke yire atwira rinde bwena ngaba no mweya atuto tare athinene minya akenya bange baetu imurimo yomo yo kwa president either otebio baditira lakini Meru batu tware athine yile engavana era mbeburu na wire daiwe na ngaba no mweya na aratwa indi kuthithia level 5 hospital etwa wa kame upgrade yego level 5 6 na ara winga bano tari kuo so batu tore Meru to buri kwirigira nto tebia kuiwatia sibitare to ere general level 5 ikethero level 6 na yethero level 6 na into birabiende kana ke level 6 ti level 6 rieto kusinyotha ine to level 6 lakini level 6 rieto ndaibiru akiwa by the way sibitari level 6 maratasi ni level 6 lakini rieto governor ari kuna aremera kuthiatila into birabi bwiri kureto kenda itho level 6 embea winte na bio mulumira nto Meru turai nonge okoluma so batu bitu eterete ni ngabano yore ku arwere time kona ngabana tone ngweba kalitaniria mantu yote thania mantu ni ya barabara ida sikwenda kana otegwe sa county mantu ya sibitari mbinge ya maua anto either level 4 either level 5 na level 6 ire tumiro ni range ni yonde ndetho itethia muno antu ba Meru county so twenda iyo ma level 6 sibitari ya Kanyakine sibitari ya Maua Nyambene sibitari ile nara ile tianyame ya thene nyasho sedo level 5 at least kenda to na sibitari ya shongo utethia Meru Bible level 6 referral utemto tomba gweja kuo kwa wende twenda ngabana baliterere ngwina raisi au liongera raisi ke uni Meru
na gwithiriria agwiri gugwithia. Asanti. Ibweka sana tukiakiwa Mr. Mugao kinya bagwi ibweterete rais ruterene rwa Tharaka Nithi County na itonera apokelewa bwega sana na antu batumiriti kwa wingi muno bomba kwithirwa bakiyo umugwato geni uwe kiaku kinya uwe ruterene rwa Tharaka Nithi ukiara cia representative wa Tharaka Nithi ndiunge uno koneka kwibio ibutethetie abio ibwega ni ndinga na cia Ruto na kindiki chionde countrywide mbetegiria baadhi tuaya mtu Kenya kwa mkutikana kunde watu kai na impact yani kui mantu ya leta ina maumithio maingi magisiasa na maendeleo na kinya kueleweka karia cia antu na kinya kundamurishi karia cia babangi politically unto wa mbere buradu twachire bwa kunena muno igu prove wrong yani ikoneria antu baraba iyo complain muno uguba kuga igu kali muntu Kenya tibu menya antu bararagia bakonekania taka Ruto akaya muntu Kenya kinya kale ni bidwa ndeke ka bidwa wewe mboka ni na maiga ikurara guo yani ukathugania lakini kuri ndo mbenda kwira muthikiria kuraramika nise kuraramika into raisi muno mantu mara matera raisi igukaga mantu mega no tumatikara hata my news ende tuera ya mbere nero nanirie Mount Kenya support ya Ruto wanauga think tank boya kali mbere ende support ile much more than burandu babuga kuraramika barenda konani ndacheka mitandao kule TV cia ile cia mithamba na mithamba kule TV cia YouTube kule kinya channel cia andu cia personal bloggers kule itho kona ndikona nantu maingi muno kona Ruto akiaragia Laikipia ukathiga ukaraitha channel fulani ukona ni ile nantu 120,000 ukathingi kona ile nantu 3,300 ukathingi kona ile nantu 70 mitandao niyo ndame monta muno ndigura ni monta cia rais country wende kwa urwa do you think Ruto na kwa enjoy support Mount Kenya kiuria gukira ro mitandao muno Ruto akiaragia arungia akiaragia anti baku comment ya au duare Ruto no kwana tena support Mount Kenya all the time arawata between 40 to 48%. Na ukiwata 48% we need to get little more effort yokinya 52 kana 55. Ngwenda kwira antu ba Mount Kenya na antu ba Kenya baba antikiritie Ruto na approve that popularity yake tanda threat burando baba complain bakuwa na mbete kiria kweresa ndo ukathiu antu bara benefit ya kumania na thirikari mwana mantiri batringa ituma antu baba batakwenda thirikari for one reason or another baringa ituma then for example it is very easy kuga sha itikuruta ngui it is very easy kuga lakini muntu rathire hospitali ale akandi ya hospitali na sha ya rutawira andi chanjo eno katete tu siringi nomwe wathi yakiwa naona gabukiwa sha itikuruta ngui akauria sha eno kure agane mundi marimanti itikuruta wira okoga sha itikuruta ngui ngakauria ugateo yakirire mochari mbiru ya my brother okoga sha itikuruta ngui uyu ngakauria ya ugateo nkuneka ko ugateo yambigire plaster na de Mr. Uyu benefit ati araje muno narigaraga no uyu complain point ya siri impact ya Rugendo president then ya Meru County president na retirata authentication political goodwill authenticate utongoria bwa gavana umweru wa Meru to amutuma mutadingi amwira sasa hata nimeona Meru sasa mko gavana that is a powerful statement kumagiri hand of state na party leader wa chama kia kwa Kenya kia UDA ende nune nengerete gavana mutuma goodwill na acceptability ya antu Meru kinya bara bathuana gia no mutuma ati good books na Ruto ni yantu bathuana yo kwa bathuana gia ati good books na Ruto ende rane amurete authentication ira kulikuwa ta munene na kinya daga tumesamanyo na aguma sinani Meru County reception yake gaiwa ye woma uguruka boya kali mbere Ruto ugata mbere ugora impact ira ngenda ronira mono na ina ndoko kwira ne ari betile sima kinya political career si antu bamwe ne ari betile political career mutuma na ndo mutuma kuga na goromba president Ruto alidikani medika rituri na munya medika na nia kwa yogu ako make that request
Ruto naonanirie almost ready acceptance mbuthi bougire babari na body language naonanirie Ruto nagwa itiganire na request augana mibango ni ndirete sasa Murungu athenya ndu bakandikwa political dividends kaige mutuma andu bagui mutuma wa bandikithirie na tina rumena na kwenda nena babangi wala benefits kithura kindiki project cia kithura kindiki itiwe yaga kithura target utuika leader wa majority natuika kithura target utuika deputy speaker natuika kithura target utuika senator darakani natuika kithura target utuika deputy president natuika kithura target kuthira bandit nathiragia kithura target kuthira crime Nairobi CBD nathiragia kwenda wagizira ndo miru na gonde bene interest ya mira wona rutu anengere kithura express mandate ya kuthira cartel akaithiria that one you can take the bank kuna kibiri kwenda kwa Mr. Mugabe ntoko au kithura na ngero nini express mandate yes kwa bwa ugire atiri ndaromba president umpe kanya kau unindo na cartels yes nonto uni kubamenya na kabarita rukiri so kiurikira Kenya kana Meru about yuri kimo ukiagwithwa munene ona kumenya cartels baibau na baiche kuma na mbere then nimbi nonto Meru barete thina ugutuika cartels baba tari to na kinyara arari menya no arari na powers akiomba kubarita good president hapo inti deputy president Rosi and deputy president you define it on a sentence emwetu katibani and deputy president is principal assistant wa president to dia netie chaupe ichaupe kai cheupe ani we mutiombu kadi mtu kinyama ni kwere maraina nonto ndagwira definition ya wira ya deputy president ni mwake utuika principal assistant wa president kumagu itigite vacuum kana kiani kitheri ya president kwaya na deputy president wira denda tuthia niti uko minister wa interior definition ya kuna kuikiria ndokorwa na crime you in charge of security yes ya homeland only deputy president president yakaenda kwa nyawira ni utetheria kwa security akwa akaenda kwa ya utetheria ngirikacha kwa akaenda kwa ya kuconnect cabinet akunengera ende kona kithure kindiki akiwa na ndigirwa ndio na cartel ikenda authority yuma ki president minister wa ngirikacha tika complain wa nani kithure na utamba na ngwezi yake minister wa ene ala dinga tika complain wa kithure na akunengera wa express mo authority ni the most powerful person on land president Ruto okay bua karibu thank you so much yeah Mr. George Yes. bete girian point ya musa tarakaniti kwa Ruto akuya tarakaniti kwa mantuma ile arudire arungi aragatunga ya kwamba aulia araura yantu kuya baesokanya akabaulia nkuya kabwana nabwira nengera nikindiki akantetheria Nairobi nkamubanga indamubangire namutugira minister wa interior namutugira deputy president ende daga ere bukambete yantu bwai to bitege mona asoka kui barabara turomba mono tukara tugiringa timo mono barabara kuma myamponi turunko ndika digatunga eka umakari myamponi rumo kwa maga diga chombo ya kurugira kwa deputy president digasoka gatunga kenda yupe napu daraka university na yupe napu daraka na Nairobi utugende kuma Nairobi all the way to Mkodima to Nkondi to Malimandi to Gatunga to Meru town utukuma ramini jirunje sire Ruto no we repeatedly achiaka my point ya mwisho kuri ndo bakala kire utipati impact mbenda ku condemn mudara kaniti ndo bundagwa na like antagwa na Meru ndagwa ni ndara kaniti president na ndagani we without any noise Katunga daraka university na Katunga market boya mono daraka ina kenda mbere we daraka ina ndo bere boche nyanga bana itongo murugara na Susan Mwamudu ando bobe combined bebe ile popularity ya daraka ita 95%. Candidate bubangi wakana pa kaona ta 5%. Which and out bakona kana wabona kinya 1%. So ground ya baraka umesubeta ando baraka baru ungi wewe wana supporters ba Susan na Njiji 95% upwards. Na ndo bena support ni man batira wira candidate ba bonga bana babu meta sendra batira wira ando meta chuka batira wira ando meta mara na chogoria ando batira wiro
chuka antu bakaje bakugiro me ari okugira anybody in the meeting of the president atu bona ata mustop president yakugiro kinyoko uri na mtunge in mind ngo condemn ila ita political intolerance ngoromba ndakaino na ari betu na iko bachuka by exercise political tolerance muntu akaragia kinyago buti kumusupport kaniko kumusupport ali kia bwa ndinde beni bukona ni kumusupport gabi kumusupport tutie kuigo twina intolerance ya siasa tureka yandu bakaje mbora tende ombo twika nani ati kwenda bungua mantri lakini atiko kiliambuga ombo twika nani ati kwenda kwaku ine ndiko ile data ine to democratic tolerance. Okay, thank you so much. Bwana George. Ni bwega kambire cheupe tua ya president ndene ya murema niraritire mantu amaingi muno ojo ore aria barikia kubaya mbuge uni ndamimonetete ndathinga tene newe lakini mbuge sometimes iri muito aragia tukapotosa Amiru kana mategeri for example wethro wiwi yiteri side yakwa ikethwete side yakwa na ndi ntemenya kwaria uma ndenda kuga tukinenda kurungama na uma bwatue president kira kiratumite ja na kira kiratumite muno ariunga ndene Amiru ukathikiri kinyaria bakiaria bara bakwaria kinya o baba twi nabo no kuigwa there is something ira karite ya kairo ngare jite gutega na kiuri gikoria kiu president areji aronete jore my friend yaria mugao kiu aronete nikyo anto bakugari jotega anto bo baiku so mbugethina ya president iria agona muno ndene ya Mount Kenya nuntu ginya twatinda kuitha thina erio ndio nda kuga thina erio nuntu ugatega musemanio ira president iria karikite Nyeri ya karika Meru na Tharaka Nithi na Embu agitonya i president na nandi iria igukarika ito tari difference ina mwanya mono na mwanya jo munene na ncoke mbuge tu ya president kuija Mount Kenya tiembere na ari na tu na ejete kairi na kairi na ejaria mantu jeje rigitari waritie mantu jeje jarariri one good example na aritie kairi ari guku ari ugatharaka Nithi bridge kathithu lakini nandi the other day akiojiwa twatega tuona kinya kakwira miromo ate kumenyimbia kuga no turida ugane andiri days lakini nandi gitarire akija eja kiugere enda 5 million kana 50 million nandi billion 5 billion kana 50 million yate kumenya nimbio yongwa agacoka twira tukone muntu murithi okera na ubungi so twatega tukona wewe ngwa ate kwerewa secondly unikira gitankenirie kindiunga ya president na ndamenyo tikiaretere atureterete naratanguriite gwita nthiguru cia ruo nara nari no nari Mandera nari Marsabit na ndatega intobira anenkanaira nari ari Mombasa na naja Western na intobira kunenkanira naja ukone totally different watego kona batu jantu ba Mount Kenya yaka tukwangara tanwa ukari moga kiro ukasiuria batu ri kumbe ngwataniro hii itali ya maendeleo yare kweberia Mount Kenya etonya opposition so nonto mantujera akwejaka agatwira utuntu kinyabo mwe anojuria niko tugania the other day akiora gwe biuri akiojiagwa angangene muno akiugaga thoko ya kianja ni ujuri kenda uri omojia gomwe Martin amwira twite tukone thoko iriku thoko eu itoziaba werondi president area Martin by thoko amwira bete thoko ni ruto no insista thoko ni ujuri Martin na wakimwira thoko eti ujuri so batwi South Imenti angu atara mpumite muno cha South Imenti yejire antu au akigwitagwa Tharu ruguru rwa Nkubu power station yu ayete kuthithia ika power station gatwire gwita ngugi ikwejete kuri kuongera mbeca eja kwa kuongera 200 million
200 million ke 200 billion 200 million no mbigirwo mantri yoga 200 million so ne kuonania nyamwiji tukerigira 200 million yengana kinya South yonga no ntunya mwene tutwira gutumira so mantu ja president jara aretie chonde jara aretie aitonya uongozini na ja kwario te mwanya kuona jo munene so batu ya akariba Mount Kenya tiga nenda erete muntu munda bera president gintu kira bati uthithia riu myake u akarete tu adafu abati kweja akirugura arugura murandi ikenda raia tiga kuga uongo bure kuga akarugura thoko akauga thoko ye ndagugite tariki na ngaka na bilioni magana jairi kana bilioni imwe na niyo yende ya kurugura so ngugira chionde igachenjia sura ya ntura bagutinda kuga uongo anto pakasoka ki president bakona ni mwiti ngugi lakini president kwe na bishop mora mwirite boyega wariri boyega muno the other day au wango ya president ti advertisement utinda kuga nimetenga nitajenga nitafanya nguye president no karo ofisi ine na kwa nguge kona kone waninzi so president yoto inawe no kuga manto lakini ute manto yo karika na mbuge thine era mpingi president we wengwa aikiriete rita wengwa especially Mount Kenya na Kenya yonde kwa jumla no ntunte kutugania narua president William Samoei Ruto kwina anto baire bathatu jukia obarungika bakwira cabinet minister uju etagwa Mutaikagwe ni minister wa agriculture uju etagwa Muna wa Kithomo antu bengi batemenya bakanga na rira kuthithia changes sira guchenjia ministers orea ni batu turi a Kenya street awi ni kuodania batu tengu gitu gitirwa because muntu nandi arajukiri kuma ke muturi ajukia muntu ajukia uju wa mbere luku amunenkera ngugia public service ukeja kujukia gitara rukurire agakara ndene ya public service kenda ambire gwitera Kenya ngwina ngugioneka no gitega miaka ire tigere mbere aja that means no kuonania mantu jera president yakwarira tekinyanirika lakini akwithira bakuremwe igwitaniria ngui na muturi of course ena right ya kumurita kire muntu lakini ntikwariria rukuoniri ndiaririe ministers no tukuma gutonya kire jimwe Ruto aguchenjia ministers more than 3 times so ntikwariria ngwariria rukongo angwejana garukware example kuonia mumeru kana mukenya kutingu gitweterete kairi kiruto isipokuwa advertisement iwa kuthithia so ndienda kuga William Samoei Ruto mantu jera maingi kiriwe no wikirie tirite mathina je nontu thine motaga ministers baba bare makunderiva niro gwitokethira sibitari antu batina ndawa ukethira kwa agriculture te fertilizer like now antu bare ni fertilizer ukeja kuthira into bingi bite kuwaka katika ile hali kureka into ni ureka kuwaka antu ba mugarukira bakona muntu uju jawe thina yabo so ndienda kuromba William Samoei Ruto napunguse mantu na secondary William Ruto nara ni president ari gorore ngari na ithiurukaga guko ico agakura na nari we nonere kura imbie musukuma kairi ambiria kuthuta gorore ngari na kweja akiuga antu a implement ya ofisi kethira it is very easy power station yeje no tukwina minister wa energy kureta staff bawe bakarugura yeje na nguika karika so yes kwina okora kinyite antu amwe kuringana na mantu ja kinya yakachagua nambi kwatuka kinya president wengo nyaka rinde ofisini na kona yaka antu bawe balukite nkoro kana yakantu bachinjiti nukumenya it's good akaumara atimenyera wengwa nake yabonie still as a president mantu jara ndaburira no ndina zo nkorone sijasahau okwaria wega no nturi ingwejete kukwira ground ira rutwarejete kuthithia guku ni ndi arejete gwike kamuti mantu jeje gutwira jonde ni na jaritie mantu jeje jamira Ruto na aretie mira kairi akijukia kura Ruto na mantu jere jonde arejire kwaria kairi no jare aretie kairi na good example nuntu nari
kaunti wingi for example ja Western na nangi Mandera Wajia nuntu nari no kwigintu gikarikite ati kwamba utuonie je araugite Wajia jakarika kana araugite Mandera kana Isiolo augite akathithia bubu na bwakarika ikenda twitikia na turi mantu bakibari mantu jaja kwarija uma jakojura so mbuge nikira girankenire gitue president nuntu muntu ataga kimukio mukenia ni ngabana wetu umweru uraririe rwaria ruthongi mwanka mumeru arari ituje twina ngabana na geterete maendeleo ki mutuma twithinkia nuntu mutuma twithinkia wenga nene muntu ta ngabana kairi na nuje nirore ambere kwa ngabana kurungama agatariria intobira ameru bakwenda na bila binyite ameru tumbisisia itwendere mutuma na rugono ruru atukenirie na batu twina thina na mutuma buru lakini mantu ya president ikando na mutuma president no mwanka kathenga bana oreo no tugutenga bana ongi urio umba kwaria mantu jawe mantu jakawira na arua na kawira twarikaniria we na ruru ya ere first tense kuno mwanka kinyo ugo karunga manaru no mwanka ukathe mutuma na ugewe mutuma uri president kenda ugwe bomba kuitaniria ngwe na ngaba na umiru so hankwenda kuga thine era mpingi Ruto na yonde ene ya Kenya na Mount Kenya yonde ni ewe yongo gwikirietera no ntono kuona Ruto engwa arariria kioji yagwa auga Kasagwa ajokirie Kasagwa aregini antu kuimbi wonete kwa Kasagwa kethira no mujukagia aregini barabari ngakura ri kuimbi wonete Kasagwa ni muntu mwega ogutonye kibarine akwakura so nande Ruto akorirwe nawe kinyo wonete Kasagwa ni muntu mwega na no kamutethie na antu bakamutethia kuona kura ndene kibari kinya nande antu bu bari o nibo bana ndi bakuringa kerere misemanioni. Okay, thank you. Kwe bibi ya kanya kunda koromba ngwenda ku correct thinking kidogo chia my brother George. Yes. Mbuge president kana presidency president no nene wake tuwe to presidency mbuge onene kwa president mto no nene wake bunda kule amwe ira ni a self promotional job iwira na kwe market ito mgiao tamambele so bwana Jones ndendele ngitu magirani Umebuti yako. Eh? Ndele. Okay. Ankwenda kwira njo yediri. Wira ya president. Ni self promotional job. Ni akwira ndu. Durano ndu beto mikina. Boko ndura mbenderete ona. Twakinyana tukathiana. Ini itawa accountability. Yani kweleza ndu baba kwandikite wira awatinda kuru. President ayathiunga Kenya na abati kuliunga Kenya na akaendelea kuliunga Kenya akirutha mantu mathatu akiereza antu na ataruthite na atakurutha na atakwirigira kurutha na akiereza antu kana aikorrektaga misleading information kuhusu we kumania na upinzani president na karana antu beto wapinzani baraba kwenda kumurteteni bayikione antu bara bayana narrative ya kupotosha public kenda ba president yunene ni business ya Ruto utuo na muthenya kuthimiru Garissa Mandera any day any time without even a notice kurutha mantu mumi mathatu kwereza vision yake ya kinyaku challenges ira kuona nani wachire kire mantu mara njoje kuga thika tibu kurutha antu ba Kenya mono baije gintu gikuonekana na metho antu ba Kenya baije wira ni nyombera wakwa bakamiona kwe mantu thirikari rutha mate physical utamona for example Ruto na succeed kurea foreign debt monga siringi ya stabilize ende kurea foreign debt utiona wana metho nakare ya 100 billion are 150 billion are euro bond 250 billion ende into nyomba njonje atimiona na tirami njonje atimiona lakini na mimi wachiri just a minute no just a second no kiorio kwa ngo kwa kanya tu please mbetegeria ka lose my thought flow ndikwira tire aguto umagu ngicokera giri president go account for the state in office utiomba kwa president yakara yo bisini. This is the reason obisi ya president in Kenya all corners president obisi yake in Kenya alafu imagine kinya even ordinary jobs ya Kenya tende cheupe kwa mtu kuandikite
ta imagine waru dasu ino utira muneno rudira show utira kana kwa mtu akuruma ndani ya show utimira kana kwa mtu amute mic utimira challenge zile kutoa experience ya stima ukaua akame ya wangu non CEO akame ali mizinya kedera wakurudita accountability is a moral thing to do na ngali quest George na ndo wande baba wanageta George but iko kana personal friends ba mtu cheupe ukareko twika kapo benda huko bubwania mwangapa kwiro ukasimira maita magana pande weka ira ngwera ngiri ku ntumaine ukabacha mubuto muno karangiata urona friends tab ende muntu ura ragaruto atibati ku mobisiura that kind of a friend urende ruto akare twika kafu na mtoto ora amwira kinya atio kuinuka thaa thita na nusu akauma muji thaa 1:15 barabeta wa control freaks na antiweti ya ruto kanaenda control freaks in his presidency. Batwe etonete thirikari ruto ri ya gwithirwe na Gachagua na Kindiki rira rutwenda deputy president umete mulima miana nga muntu tekwendera onge bubweya ikwari na basindana na Azimio na Kenya Kwanza. Kenya Kwanza ya targetete kwa ya deputy president Meru kawe munya Azimio uyo wa line ne kwa deputy president Raila ni munya uyo wa kwa deputy president wa Ruto Kindiki no ndo madhabu ya siasa ya tumama anto ya change rira Azimio ya changerie bare akwa munya ku gitiba agarua Ruto ake ya ku make mistake akoya Kindiki that time batishinda na siasa siasa ya bibi toma muntu wa president no ngia shindo in numbers so kya kolele Mount Kenya Ruto ake ya koya Meru na Azimio koya Mount Kenya West nara kwa ntobara beto thirikari yeshinda riu ne ya Azimio so bibi ya change madhabu ya Ruto ona ndeki yethero ajumbe bakona kaboye Kindiki gunna bwako kenda nsinda nonto mistigire ya withikire Azimio no yo yare ranimate mbere no yo were no mbere iro no Ruto onere nonto bo madhabu na no kominya we ngwa Mount Kenya West nara batenda kuringira mu Meru kura yabura baringira muntu wo so madhabu yo yaryo ya kisiasa no yare wetanya round ye but there thirikari ya kumere woro kwanjiririe ndo yu na baraba bingi bari na ndo asia kwenga Gachagua ni ajumbe ba Mount Kenya akwithirwa mubunge okwawe mathira na kurwawe Ruto no are korona are kuona nyagwe makosa ya ajumbe bo banjirie kuona madharo ya Gachagua so Ruto atai na option nyingi ikoya Kindiki so batu turi anto Mount Kenya East tu support Ruto thai tuntu bwandira yanite ni buraro yere Kindiki na itukomnya Kindiki are umando yato kwenda Mount Kenya East yakaujura na kweke Meru kiwa cheupe utemto thelera mbere mtunge mwangi mtu athelera mbere yake ndio iwe wako ithire ombo yoritarita lakini ukenda gwethwa gwina mpio ureta mwanki arori so winde ndantu wa Mount Kenya tume wantu wakuona mbere tuwe Ruto nuntu thai deputy president yetete tathwani kikoro ya Mount Kenya East kina Meru Kindiki anto abaingi nyotha ya Meru beto wiba Meru wa Meru ikuma ntonyire mwanka thosi kinya Meru county ya Meru atisi thosi mbi thosi ara Meru banjirire tiara thosi riba thosi ara mwanka nara ko eto ina ntonyirire so batu nuntu ituthane tueteke tu account ra Ruto manto ya mbere ya woni ntari wa Kenya Kwanza ndari wa Azimio ndere support thirikari ya Kenya Kwanza nuntu bakwithwa deputy president imuntu wetu tagoro temto thelera mbere mtonge mwanki kuwa woni Ruto kwengo yakona kwengo aritete ka karita ndirua nuntu Kindiki areo na promise mbinge Ikindiki utwa Kindiki ara mwere munene cyanga kuwa mantu ya ngwe deputy president no tether president rira ari interior atege myo mwera mpangu weu nuntu atemya weto supervise ministers bangi ambe ruo kyoria bo
thai akiakwa ngui kindiki no guthikana Gachagua deputy president na athani mantu akaoa majani neria so kindiki amwende munene nuntu kwebio ombombera nkabwithia mpaka anya kau nguni nkarona mira na cheupe kante kwenda kwa riente tu TV neje liunga ya president ni tumite mantu ya mira ya change onde kwera ndemo tu mira andemo biashara mira nyenda sherero yu biashara yunko kweresha kuona ken tukomba president kweya na kindike kuwa mpaka anya kau iko change itie. Wow. I think in the market ya mira ruari nengelete o tan 12 mirerete leta no what na ya be onde kwera yae ekunganga nayo leto kwara siangavana ruwe na meeting na kindiki kenda bathiatela mantu ya mira ndakore ruari thoko mira ruto kuya liongeke ira atura wita 10.6 10.8 today ngekwira 40 tons. Wow. So kwena mantu ya kuendelea so I trust kindiki mantu ya onde amiru tukabwithie to lelete kindiki na tuminye no era icio tutethia bora wire na ara kwendu into family retha ngalana wetikire mwekuru akareta thina bak mukuru akona atitethia no gakengela mwekuru ngi into bira borona bwetikie binyire etho ni ria ranyo rira thirikari Kenya Kwanza ya rwire kenda ruto a survive cheupe kenda ruto a survive ilazima akuria anto bara banyanza kete anto bara ruto arengelere ruto no kimpicho tika Gachagua kimpicho no ke akwethero we no nene kuitetha cia bira we na bikenda gomba kwa thathi so batu no twasinto bimo bira bike ya Mount Kenya no ntu twaringire kure imbinge cio kilukia ruto no ntu turuira we no itakuria anto bo mutethia so into bira tukira bageta Bakare mwekuru ngi nengelero muci no ti otherwise ende bati aengelere engela yumpango ya kandu mwekuru ora tochokerua replace na nonge Mount Kenya yetu kuskindike no mulima membi bacho anto bakiwa na tushunirete Mount Kenya kakindike are oko ka mware orongo nenjerera nongi rongone saindi ingi so mantu yo kinyethera kuri anto beto bairetwe twina time tukabarutana twabere twirigire kindike atutethia twithiretwe twina president ba kuma Mount Kenya West miaka mingi na itona amiru itaronda batura kulalamika mumiru renko mumiru ti mumiru county ginyadara kanithi tutura kuwe itara kura tuya rongo rokafiekwa kegethora flat tukonana lakini kura cia thira rongo rwa dada rwakura indi ibo bakauwa abo twena gendege ibo bakware ndi tora gete Mount Kenya kiri east kiri so woni I support na twenda ke tukwenda gwethotera anto abeya itutalire ruto ria kuwena kanya kageya gaguita ngui rira mbere andirie mukuru rira mbere arauwa barai na ndo na Gachagua no bwibu kuminya ikwanjiririe thina thirikari no mapema so nonto na ara ya mwiwatio thai atina mwiwatio na kwa kindike na mutetheria itwanjirie mukuru itwanjirie obanjanji thai tone mbibike ya Meru irio tukaba akura yetu 2027 ibira biyetathe na mushi we na amani kosi ruto na kindike bagwitaniria kindike wire ngweke no tetheria president na obo no obo so na mutethio mwa device omwira Meru tebira ita turetero into through kindike yeah kwena mbere mantu yari ikiagu kwigi mantu na kwaria akiugaga mantu ja kindike na Gachagua ora gwakari lakini bado tutukureka kindike no hetu na Mount Kenya ni imwe mwanya keri east iri ingi iri west lakini kiure getu te ambao kiuti kio kithuritie Kenyans kila kithuritie Kenya ni kwa services kithirikari ra bete berigirite no thirikari Kenya Kwanza yenderie muntu ndi group iko mwenderia hope akona giki akagura ngari mboto mapu mama wiri mama mboga mukokoteni agokira na bunda mimi tobiu tutikeje kuma mathugani akuraja turibwa kira gitumite antu bathura antu ba Kenya
nuntu like now na ndi tutiariria nuntu turiariria Kenya yonthe kindi kimwe Kenya yonthe Gachagua no Kenya yonthe rais no Kenya yonthe ureta Kiserian wata Kajiando ukeja kwithira president no ringirwo kere ugeta ugacoko kauma aja ugeta Western ukethira no kere na tuka concentrate tu ringi tondita maina kura cia Kenya yonthe so kira tungwenda tutegera ndenda tutegera atiri ni mbi ikirite antu bonde bitterness na kinya bitterness yu ya mwanka Mount Kenya one ne kira tukuga no kira tu mena ni gucetherwa akiri ku tukuigwa bona mantirina kugeria kuga akauga kethira kindi Gachagua atajukirwe atende Ruto atende kuruka so ajukagia achuzaga Gachagua nuntu ena inya ndene ya Mount Kenya nuntu reko jukia Karua mapema so no kwenda kuga mtu uju kethira na ari ne inya theni njira ya kumurita itabati we tumirwe kuona thuritia ntu nuntu kimwe ndenda kuga kinya kethi tukuga ni MP betu tutumba kuthi kumesa na MP right now nuntu nukuona MP bobongwa ibaere yes I wanted MP president ya Kenya roje bakaringa mpi ni president yonywa roje so tutumba utega MP ku kinyando ejo kuwa ya retro ni MP kinyaba ba Mount Kenya yongwa ba ura Gachagua kiutekyo kira gia urire nyamwira kira gia Gachagua ni antu barabari area bamwe Jojo Faruk na babangi bagwetwa baicungwa na bau ibo baikirie musene bara potosa president mwankaro na yaka Gachagua thuki na Gachagua bori bwa nawe Gachagua rikire antu na ikio itumina ndio kuona ndiguru ina thino riku ina thino mbuge mantu ja kureta maendeleo huku mantu ja kureta maendeleo uni mantu ja mira jaja wali sasa wanaito kusupport mira ni kuongereka no tukinyimbure ni gukinya 40 tons na mira tutikurega ni tukwenda ebwe na ekabwe nuntu ekinde kiagekere inyo na mutumage akongere inya nuntu ibo gwatanira na tutena thina na jau batu tururia maento ja jonde arejete akiuga kaja gakarika ijo tuteka tukona batu ni gutwaire jabura bonge atwairirie nuntu itu yes no tebu athithia bora ugete agitonya na arafu tutigerie 2.5 years ingi kipindi kiawe kithira no kejoteka gitu 2.5 years budget ire ejete kuthithio tutigerio nire tu budget kwa mantu ja 15 billion cha kuthithia ni thi itioneka yes antu akweria gweta binda wa ndirenda tuolelie meri we tano nyuma Gachagua ali deputy president ena meri anakuma ena meri thatu Gachagua bara yana cha Ruto akainirwa Mount Kenya so antu baraba Mount Kenya bakuringa etuma bate kuringa nuntu ba maendeleo nuntu kama maendeleo yatabwithwa meri thatu antu ba Mount Kenya East West bairinga etuma nuntu itike umbere Mount Kenya West kire ya Mount Kenya East ende my brother kakwenda oba watia kwekira maendeleo kusiguni mbonete bagwati yankwaria uma bura kambwe nuntu no wokuwa bagwati yankwaria Kenya area mwe nite gutega ndenda twali Mount Kenya mbere Gachagua eta kuritwa deputy president ibaare na muchemanio na Nyandarua na Ruto na yoare na nto bainge muno na bageta bametho bageta Ruto muthamaki bakiwa waritite ngugi minyato teo clips inya ikachorwa recionekana so bitterness ira na nto Mount Kenya West tia maendeleo kaba kwendo twambugisa maendeleo bitterness yonete bachunerwe kireta Mount Kenya West raba thwana ciete korona mwambi na Ruto atumo thaka antu ete atushuna Mount Kenya kita kuongera thane muntu wa Mount Kenya ringembi so batu turigira turuanguira cionde itari timbere Gachagua tumete ira kuritwa andire mugoro kwengwe yonto cia mayani cieria uyu wathane Ruto Gachagua nuntu na ice antu wa Mount Kenya warimi ibyo tumatuanguira cionde athanetie
Gachagua na thani kindike kende iritika lakini bingo enda kwa kisera my brother antu bara ba Mount Kenya batena thina na maendeleo mbere ba mwinaira bibi utoma batu mwinira rwari nurete kya bachunero turatha okay fair enough Mr. Mugao itwonerinya president akiuga atire Gachagua etirie 10 billion kenda omba kuthirwa akirita akija kwadina antu ba Mount Kenya itwonere ntukwira akiojiwa akiwa mantu ntoya uno we bire byatumire enga Gachagua no ntubo kuthirwa kinya Gachagua no batere kuthirwa akiendagia thirikari ndirari munino o president na no batere kuthirwa ita akimindia ita public akeleza na nguiri ikwenda kurutwa ni thirikari nambi na lakini for the last 2 years iwe thomba kuthirwa yo deputy atoneka kinya public atoneka kinya media atoneka anywhere akiariri mantu ya kana akiendi thirikari no kurwa awa kienda mbeta kwa rinantu Mount Kenya no anga kanengero hiyo 10 billion or something so no gutwike pengine ni mano kuthirwa ni kware athine uko atwika na ndi president na kwenda kuruta ngui lakini uroba tere kumuwate kuruta ngui je tukombeka kuruta ngui ende niyo bantu nkwira mantu mara ntai kwira marambi ngwira diri itwale na deputy president ya statement the president deputy no akadia kadia yingi opposite answer ye deputy yata wata Gachagua itwale na deputy president ali anda sinji generation Z itegira nduru nyara itwale na deputy president ona nagia no smile no kenda imantu mamu answer ye deputy yata wata Gachagua itwale na deputy president ataye kana kanya kuri ndiguru ku ntura yingi teka mulima anja yi deputy yeta wata Gachagua okay unyoru to na yaguru data inge buta Gachagua number 1 number 2 katiba ya Kenya yuite deputy president ya butanga wata wabuta through impeachment ba garu daga members of parliament ba guru kiana kiwango kina ikali senate ba guru kiana kiwango kina igatwika agimpecho procedure uni athingatirwe kwe bandu Ruto usigira hari Ruto senator hari Ruto member of parliament hari Ruto na MCA Meru hari so mauma ngimonde whether Ruto na rina njara yake kile impeachment kana mbi wewe ngo business yake kuga na parliament na kudina mama na wakati mama ngi nte no to new spokesman wa Ruto ndilibo comment about 10 billion indi Ruto wewe ngo na comment ile wana comment ngwe dio kuga isasa now ule ndongwa na kuwa mkonie who works in Kenya unto bado kwa Kenya kirasi yako primary county government ya hospitali minister ndikwa tamie kirwa sima yekirwa wewe ira yo ndaya thirikari kwenda kuwa kuria no guruda wireni na muthigire na ngwate wireni yetu president ugurukira delegate cha ito bai kwira kwa hivi na ni mantri George Chaupe president Ruto akaenda ku sabotage wira ngabana asabotage akaenda kwa hiyo ngabana wadarakanidi space ya complete amwaga akaenda kwa mutuma space ya complete amwaga wona mutuma kiruta wira umena ngundi ya president Ruto akaenda kutumira mbinu yake mwechege ngi kinya kitege seria president Ruto akaenda kutumira mbinu yake kugiria pesa za county release in time agiria president Ruto akaenda kundi release ya CDF ikatoa kulizwa karibu na close ya financial year ikatoka chenda treasury sabotage wona pesa zivuru ya NGCDF omesi na ngudi ro president wona pesa za county zivuru na ngudi ro president edikwa rakwira kintu kyonde karuthiri kari bai mantri na ngwatie kwira ntomeru na Mount elo gitwa ingavana minister ichibo na season chief area manager mujumbe isinita eni yo ndero the president ino ingesi yo the delegate ya president having said that ule ndo kwenda utariria political end mungu araka environment ule ndo kwenda utariria political mbira George na ndo baba ndo anayata George democratic na kiaombera na kiriko twenyo ya kuimagine Ruto atimbi the right way ro utio ni evidence iriko twenyo ya kudugania Ruto gaga njira kuma mponi kuthiga atunga ni evidence iriko twenyo agwatia ka utio indi wanogo buli pisani na Ruto no karaezo kaire na no mkuona tuteterei mianga ino itano ndire ya dirai Ruto gwatia gatunga
Lakini no. Etera kidogo ukatupa aretiga. Ruto akaya gatunga etera kidogo cheupe. Ai pite ondo. Mpie to mkiangorera. Etera kidogo. Akorio chokaniririe. Etera kidogo cheupe. Ruto akaya gatunga. Aurwera mira uyo kareta university no aretire. Auye yi neno basi. Aurwera mira uyo tokaya no tumukothi magacionga no akira yi iriku neno. No abauria no rongo bwari yi. Tukuthia ni auyi tukurikia imburia ndi bokumburagia. Yeah. Ndiuri kiurikira mbigitu mwananchi akiwa kinya bara no tukuiba bakwarie bo ni fact especially daraka muno ibariti sana bakiwa abatu we are yet to believe manto ya karika gitumi nimbi kabekiria andi jezire kuma president ya Rutonya riratonyere onenene na 2 years da itukuitu and half years na manto jama inge kinya Meru kenda kolia takinyanira mirandi menene rai batere kuthiro githiri national government itethero ikinyanira na ikyo kiuriba kuria nande na kwihunge wa wangu ongela by the way wa president no na influence anything ira happen akienda kucherera mbeta no achererethie intonto akiu. So does it mean that non tukutwika mirandi ira mingi ni rakwamite net etabuthithirwo no atia ira president ejita yakira wira ni antu itarira ratene? Does it mean that i president wengwa ni utenda mirandi yithiro kithithwo? Good ede we ndunkwirira antu bakenya visual antu bakenya bayi maendeleo nyomba ngari ikubira ini sieta anywhere maendeleo kona na yazo kona na kwe maendeleo ma software utona wakana we private information ikona yage agiria rutu arutha wira mbingia Uhuru Kenyatta serikali yake 2 once the exit of office 2 once kuma bisini mbeza she has twigire swindled Uhuru wangu akiwa iliyo 2 billion per day nukulikana Uhuru akiwa president na atiko ngiachiyo na kuwa ni kuiyo 2 billion per day mbeza je Kenya she has twigire swindled so much that Ruto is bottomless abyss financially nange no yiri yathire no ni Ruto kungangana na gucokia Kenya gutwika financially afloat wachiri kuri ngwenda ku mention other president baratha na Kenya na mbwira mantu marutha mundu weta wa Moi na president yuko na chenja mawaziri in fact Moi agichenja mawaziri nyantu withatu yani akwandika mande aguchenjia honestly mundu weta wa Kibaki na chenja mawaziri mundu weta wa Kibaki arabuta the entire cabinet yes tabuto mundu weta wa Kibaki akira thika supayo ipindi kiambere ali akira kiari kabiri now ikwende kwa Kibaki akathika supayo ipindi kabiri watu we are so impatient na Ruto kutu aikore ko yuri andi rugite in 5 years time na iri karemera nusu kana 3/4 kana 25% aya kai require ziko chiare mero tikwenda kali mkwereza unata wakali nambi antu bakenya bawatane no muthure kana bale ko mutu so is Ruto behaving like other former president? Yes. Na ulirikana kwanza Kibaki angebuta tenda cabinet mandiri ko Kibaki ugitoa ka cabinet na 100 days just a second to dikana ngi I give you a time, give me my dekwira tire Kibaki angebuta tenda cabinet utare kinyana mukomo si the ordinary political circumstances bakibuta na kidogo na prime minister ilo ndika kidogo hapa after tenda cabinet Ruto no agebuta tenda cabinet ikwa ina mukomo wanje ni reason si ende arudanga mantu kana te urista bulesi ni roho ni ndia Burundi based government ya itata yaya so fine to assume kwe mtu very uncomfortable na mtu so impatient that so tibaru the for 2.5 years mtu inadirikana watire ipindi ga president miangeta ilo kamagira ngabana ilo kamagira senator MP including the president ende mtu rakuthukania ndubunde Ruto akuga no urongo buti twika Burundi urongo until 5 years are over all others no akaniga etwa delay akanokero no cherangiritwe ukuyumba uchenja but it is not a lie until the lapse of 5 years. Yes. Batu tutage ni kithirikari rikurukite nukuigwa batu turi na experience no itoto turo kura thirikari ni twiji muterere thirikari jwangugi kwa mtu tomba kuga nto babo ndakenya bakuga uongo kutige nto yani mbarugira uongo no te president ngero ugirwa guteka ningo gyo very bate prove te mtu murongo bambere nabo tu adafu years nabo Ruto agotonya
ndokare nje kuma keno kweja marwa kerungamire university ya Chuka University nyombire chiakagwa chonde mbezi jiterwe so kuga mbesa isikurea marando na angana software anga soft nini ingugiro theri tukuthithia nuntu kintu kia mbere batu kethi tukwenda tugakabanira tukabira muntu wetu kana tukabira antu betu itwaririe uma bura bure ndene ya Kenya. The truth is Ruto na ereti antu na ikitu mukuona antu baimbita one Ruto wewe ngwata force thitu kana urwa akiuga bridge ya nithi agaka na ndiri ndisi wa muntu jere aretie bene ya Meru tekinyabo mbo akarika na ndo tembo mbonye batu tugekirwa ndwakane jikuma makutana jamwea mwanka Meru na nyamure na myake wire tigere so antu jeje otuthithiritie jajo ndo twirire ndatuige weje twira no tuyuritie ciare nyuma iwaretie then batu tukuthikiria orongo so yankwenda kuga thirikari ya Ruto ni orongo kintu kile tuonete ja we as a Meru kana Mount Kenya kina nyamwira kira tuonete aki kiri Ruto ni mantu jeje mantiri areria jamira nuntu jeje ya gucukurikirwa nuntu kinya minister omera wa agriculture mutaikagwe na ugete kinya mbere uga ekira reti cia mira so kiu no mbuge mira ni titabwega na iri njire ne mbega nuntu na ntumba kurunga mambari uthuku boru bomve indi mantu jeje mungiru twathithiritie a Kenya gutontu kinya bo mwathi ojuritie na utontu rutwa kojurio tweterite nuntu ndikurie na nditwitite budget tutigerie budget yejete 2025 2026 kuma ya 2026 2027 utem budget yengi budget ino twirigirite ireta 50 billion ithia nithi mburinji na nithi ya mberia ikagukia gitaringana kenda Ruto atwira gatuthirie njirire Uhuru Kenyatta turari na Uhuru Kenyatta aja Uhuru Kenyatta iriringie kite musemanio ambeire gusautirwa uongo kana ire kuringi Kibaki athithetie musemanio o augire jejo araugire rorukarau so batu tukanirie na to gutega tugatega Mount Kenya tukaraja atu Mount Kenya ki to against thirikari kwina ndeguru impinge Kajiando Mombasa kinya erondoreti kwao na ara baumete butono wakugire uongo etokone musemanio jona tembea so mtu uju kare mini wathani buru ora muturi ningo gwatanira muturi Ruto atari mutongeria so na kire kiuthukia indejire kuria rais gintu gikinkiriritie kwina mutong kurina politician wathurirwe antu akuthurwa kwotu ikangugie we yare kuringithia rwimbo kanisene kwina wangu uri kanisene na we abati kwa politician good example na mutuma ngabana wetu thinkia kwaria mawa sisi sote twagenera twagwirua na hivyo tweranire muntu uyu atabujera kinya kwa minister wa Methodist atabwirite kwa reverend wo gwirite kwa governor lakini ntore mu ba background cietu ukenya kwira muntu etete na kajira kau muntu atena njire ngi muntu kurunga magite kiangabana na kukiri ona mbesa so mutuma na ra prove anto ni musiasa kinya mbere Ruto gwe batu turari tukumenya mutuma ni musiasa na nkwere na arua mutuma isawa gute ngabana ngi walinga nyonta jira Meru ja mutuma inde batu twaririe na tukariria Kenya yonde tuge ba muntu wetu so William Ruto ena thina na nkwere mwanka na arua right now William Ruto Kenyeji no tonere Mount Kenya oneri William Ruto kinyage turamana anto bate muthura 2027 ora araugire akamakirwa agaro ngwatunde budget ile siete gukorokwa na budget ya korokwa implement ya ile gintu janjira Uhuru Kenyatta akiumara kirete 10,000 kilometers iritane kirwa since independent Uhuru Kenyatta araretete maskuru yaje kuona Uhuru Kenyatta atarererwe ne rockast atarererwe ne covid oyo teke atarererwe no teke to kuona kiri muntu uyu iketo ngokwera anto baimbita na thirikari ya Uhuru ya Ruto na kinyaru twagetura mana tetheka mtu anataka ile mugabina na information inkwenda kwira bwana Jones na statement yin chokaira yambe ndena kwira Jones antu baba ndaba kuduganyita Jones mbira tiri trillion ya Kenya size yayo
Eganata. Trilioni ya Kenya ya last financial year ni 4 trillion. Yani budget ya Kenya 4 trillion. Tu vijana baga cheupa. Tu ndio numbers handle right. Kile 4 trillion that 3 trillion ilikuwa ni current. Ikale antu meshari kile mafuta nkali kale ila chiaruka. The current na ndawa na pension. Nengera 4 out of 4 trillion nengera 3 trillion na twatigana na trillion ino ya maendeleo sawa. Ende kwe mantu ende kwenda utariria kinywa. Ndire mantiri. Kiri trillion ile kuri ukenda tende on average Kenya ku engineers will have told you kana ukaiwa na gwi. Nani antu tababa ka barabara average cost ya barabara uko Kenya ani cheupe 50 billion 50 million per kilometer average cost 50 million per kilometer. Ukenda waka 300 kilometers ukire ya 50 million per kilometer kanda waka 300 kilometers utumira 21 billion mburi akinya kule 21 billion chigire 1 trillion unit gere the next financial year 21 billion ile duto wangu na wite option chakuru da nithi isieri kwe ya 5 billion kudwani ne tembe ga mono kwe ya excuse me sir I'm quoting Ruto verbatim Ruto ugire kwe na option isieri sia kuruda nithi kwe yo ikwiro ga cost 5 billion akwe yo ga cost 50 billion. Aya twazi munginya twathi the expensive one ya 50 billion. Kuri 50 billion chiekire trillion anje ye ireku. Twazi Ruto na kwenda kurutha barabara kuma ino kuwa na rugamire maumau. Twazi mu cost ya barabara enu kurutha the next 50 kilometers kwa mfano. Twazi ilienda 600 billion. Kuri 600 billion chiekire 1 trillion ileo. Ini kwenda kuwa no titumire kile bottomless pit ya foreign debt 2 financial years manto momo de antu wengi bakona matale achiva na achiva no Ruto no kuwa karuga na natige demya imbanye timusiri itarikie inde tumwire baina wo mwekuru kwana wa nyamene pushi tachiara bitige je kule mwekuru kitole kana gasia agora de nambi mantiri tukaruga. Thank you mantiri kwena rumors kwena antu bakuveta bakiwa tikuveta kaba kwaria bakiwa kinya antu bara ituriti muno kuja kirisia karikiri misemania jirari kwe rais kabari mbeta na bako wantu bararite mbeta muno kenda pe ya kuthikiria mutongerio mugongo na wale ndio kona gachagwa na wito onto yabo akawa president ne yite Mount Kenya lakini mbeta ni kamati yangu ni ende bogeta kuthikiria rongo rewe nu mbeta nyingi bogenda kumbeta kidogo. How true is this? Oni ndare mushamaniana na te wandite so ngwiri kuwa na oni na indene antu baingi bari mushamaniana badede dada batari na my brother bora kwenda kuwa tu when they support thirikari ntare and siba ari mbere mante yara na rutu ntaya thikira se ni anti gona time se gothigiri nde ya kwithero interest na thirikari ire kindike uma deputy president na natwitira Amiru ara Karen na twira thirikari tirare ambecha dai nacio na no kwira deputy president wa Kenya okwira mbere akagutai na mbecha thirikari na mbecha na turero sub county en project ithano ire kwenda thirikari kuamura na haraka muno na turakarande sub county era wa project ya ithano na kwisho waya sharoi ya waya tera ni biashara iteku lakini mantu ya barabara wore bonka barabara bukwende kuamuro pena mbecha na niondanjiriria uni andi na thirikari ya Kenya kwanza kigende kintu gutware Karen ingi andi ndanjiriria abo ikwethura mutuma kuma gavana Meru Ruto aindi umutetheria so nibim kamakira Ruto ndimo makira kuma ruare There Meru na Ruto ari Karen kwa kindiki na kindiki wi atombo ari ingi na dunya Netherland Ranimeti Ruto 2027 ni uratwire kwina mbecha igiagurita ngwetu a support cheupe muntu na nani na wire mapema au wangwiri mwe muntu etae wanda wana roicha imuntu mwarirwe lakini antu baba atirachwa na bateta sibitare wa wasete kulitambi lakini oni ni noko yibo antu batano mtu ambira yo ndirangiriana kwe mtu ndonete ori ndi
ite saidi milioni mo plus murimu wa kansa na itare ya mbere so nte kwenda kwikira orongo ntirona na Kenya kuringira Ruto wetu ma antu iba minya bai watie kure antu batura bakendete kiu na nondu etigire Mount Kenya East so iba kuona iraisi kutumira antu baraba eto ba Mount Kenya West kuba wate kuringa etuma baka wende to na Mount Kenya East West to kana to na Mount Kenya tukashinda thirikari so mandu ya siasa no boya tura lera kashagwa wantu beta boya mbecha barire town ngoni mawenda ari ku ntuku antu ibeituririe omuntu nare abiage biaturiti otembia ndonere ni saupe so nanga bogoro atwireke gwicione Southiment na inda Southiment inda itira ngare kwa na tegeri nyi muntu muta ndauma mawa ndeta tiania ndeta Southiment Mbio kwenu atakwambia no ai huwa huwa tamunengera no ai ayo ndi ciakwa lakini baraba baba muida etere kugira na ndi jinara ne kairo na motiri ndi jinara ne kairo muyumbe ogwe mushoro kwa atambire na jumbe bane keri ende eu manto ya siasa mia siasa cheupe paraja tu cheupe siasa ni boroko boroko ombo shuwa kachagwa atomba godho atena bie kuwa no ntona umire thirikari ne rira kachagwa awa chuguse mulima kare ko na etanjirie kuibanga wundi ruani mno amiru batu no ntutu ina bie kuira thirikari iji tukathigiria mantu ya antu ba Mount Kenya East kana Kenya nge bore kuwa iturumirire au kwa Ruto tuthiate gidiki bira kindikia atwire aturetera antu ba Meru aturetere kusina atwire promise atura thai kwina mbecha na ka make sure barabara Ruto mwire cietata ciukwamuka na Ruto ego ya nara promise ro choka ringi ne nton kuona akaronere antu iba korea anteto shakwira nirwa tukutike ntwerere antu mantu yerere antu yara yabwithite no withororo na ya kanto ba kuthikiria lakini dai ende na kwina mabandiliko beko hata na kindike kwina mabandiliko akuri ntuire gatunga nkwenda kurumira promise versus urongo na hope versus reality ako ya ndiariria point ino ndidagana point yaku kana mantiri yaku gakindike no giye kwina pesa mbwa twere batu pesa no ndu bio waye Karen after draganiti to kutikare tio to athire mbere bio ambeta kuraga mucemanyo wa mbere wa set some demands bio choko bali eni kwire ende ga twira kwina mbecha mbali ende specifically mantu maye na draganiti kwinjira yitawa yumete chekariga egadi marimanti ebadi ko chekariga marimanti ga tonga kadi urangeti ne kai bara mi thirikari na ne ari utiga wakwa like 2 days kumatoko makarani kende ga turende days au ye repeatedly kwena mbese ndi cia kuthiriria project cia cia barabara ira ciari stoned ira cia gwambe ntugo taye chiere kana irato nyuma ya redu ndathinjire ni ya ndalibare tiri ndathinjire kuona kana kwa matu moka ndagaza cia ndene thi gitumawa ici wakwa ndi ndagazira cia sweat ni wakwa gaino very serious work in progress kuri ntu baruto ndonire nontu ni mbio ndi very kini munene akiaria kenda me yago account kana uchari ni munene if necessary Ruto akugaga ka njira ya Myomboni Kondi Marimanti Myomboni Kondi gatunga Myomboni ukothima gachiongo gatunga nacho kale project iri muno akugaga ka njira enu kwe mwana siasa unge aya ngote ni saying that ndi kwa mwana siasa ugire na kuromba Ruto aga kinyanjira ya kulinki gachiongo yani gatirini na gachiongo ye watane noi inujira enu specifically inujira Ruto na alegire beje nitrio yeah he refused on the spot nitrio endo wana achua gaga eno edaka weno tiena mbia then why shouldn't I take my president seriously? Okay, thank you so much. Tukura tujuke kabriki kidogo. Tukenda tukijuke kabriki kanito chokerete kagita katika. Yibwa sana mutageri wa Meru TV na tuko kwa reno batu tujuke kabriki kana no tunambira kudro kintumira SMS yetu namba 0748918901 na kinya rutero WhatsApp no ntumire na namba weu na wenda kundingira ukandingira tugicokera after break nketha nkiwata SMS yaku nketha nkiwata thimũ yaku na tugete na mbere na rwari rwetu nikenda tumba kumenya mantu mwanya mwanya kwamba kudro kumaruka mitambo.
Mumeru ugire atire kuona giembe kia ringwa kuri na gintu. Na nikyo gitumi bati turi Meru TV na Thiri FM twikinyetie tauni-ini ya Nkumbu tukimenyethia arimi ba majani, arimi beria na arimi ba marigo ati tugukinya tukaburetera atongeria benu bobori bioria na babu chokerie tugitegera mawega na mathina jori mugubu ni ndene ya rumuriro siasa warugakujire mokwemwe kumaja uteri ya Fortunas Nkumbu tariki 13 mweri Jwena winani Njeri wa Cheuke ugakurukirwa Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. Ugeja kwethera nugo chwanto aega akorea agonywa ona kuthithiria michemanio ukabiona beyond Pix Hotel na Nyuki. Pix Hotel ni thagirwa iri na nyomba cia kurara na inthongi cia mithembe thatu: Standard, Superior na Executive. Koroki kuri na nyomba cia michemanio chiomba kujuki kundi bianto magana jairi. Rooftop nayo ni thagirwa iri na kwa ukara na ukionaga Mount Kenya, Abadeas Ranges na Lodaiga Hills. Kairi Pix Hotel ni thagirwa iri na gym, swimming pool ya rujirwa murutera, steam bath, sauna, wana massage na beauty parlor. Outdoor fitness center nayo iri na kieni kia michetho na team building, kuthithia michemanio, mirano ona biatho. Oku ukethirwo na low ropes, high ropes, zipline na outdoor gym. Anto bomba kuthithia camping na maema oku. Pix Hotel bali na kambi mwitoni jo Mount Kenya, naria baikagianto kuthithia forest camping na kuthoma mantu jama ingija guchia kakirime karie na mitorire. Nkoroki ni babangaga guitia kirima kia Mount Kenya Mwanka Point Elenana iria iri mita 985 kuma level ya area. Pix Hotel na Nyuki iri kilomita 3 mbere ya gukinya tauni ya Nanyuki. Umite bwa Meru. Kumenya manto nkoroki ringa thimu gukurukira 0711 969 690 kana 0782 426 689. Email ni info@pixhotel.co.ke na website ni www.pixhotels.co.ke. Pix Hotel na Nyuki, beauty and taste with nature. Nwethiretwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyomba yaku na style ile kwenda. Duralong Mabati Factory Limited toriaje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati jarangi mwanya na jamithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated,
Duralong, Roman Tile na Magorija kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong tori Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Mumero ugira atire kuona giembe kiaringwa kuri na gintu na nikyo gitumi bati tiri Meru TV na Thiri FM twikinyete tauni-ini ya Nkumbo tukimenyethia arimi ba majani, arimi beria na arimi ba marigo ati tugukinya tukaburetera atongeria benu boboli bioria na babu chokerie tugitegera mawega na mathina jori mugubu ni ndene ya rumuriro siasa waruga kujire moko emwe kumaja uteri ya Fortuna Nkumbo tariki 13 mwezi Jwana we nani Njeri wa Cheuke ugakurukirwa Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. sana mutegeri wa Meru TV na tukumba kutha tuichokera kairi tugitana mbere kwitha tukiaraniria na kuona ni mbio yonkwe gwitana mbere kirindi ungeye ya rais na kinya kiri mantu jangia kuma rutero Tharaka Nithi na kinya rutere rwa county ya Meru nkithiro nkiromba karutha kanini nonto bwa bwana Mantile akomba kwithirwa akiona ntu atikiomba kuria lakini tukitana mbere na show yetu tumwendera mazuri na ngakwira ibwe kana tupa kwithirwa uria mwana batu tana mbere kwithirwa gintumire SMS ku namba ni 0748918901 na kinyo ndingire thimu na namba wewe ukomba kwithirwa nkimigwata rutero Facebook Meru TV Kenya rutero YouTube ni Meru TV Digital. Kwa hivyo tugitana mbere kuna mtungora na utumite SMS arua na support George akambira Mantile na bwana Mugao, let them tell us rais kama amefulfill all what he promised during campaign time this half term this half of this term before he promised more. Arisita ZMM ZMM lakini kirikingo tukibochokeri nontu kakuria botoire kendra rais mbere na mbito fulfill promises ile kitagitara campaign mbere je thai kutuira promising akoi ni ukaire mwire tukawa rais murongo kana rais mwaliama the 5th year yathira the problem ya mwesimu Icenga kate kwenda gwitikiria uma na mantu jeja ya inkorone kire antu kuna kinya muthako mwende ronete
auga ikitu iko kwa ndamu ora ari bitterness muntu na ndiri utote kumenya payslip cia aritingu ichonde isi affectitwe aritingu ibonde abakorera na cia affectwa igita ria William Samoei Ruto utote kumenya manto ja taxi ore yari iguru in fact na arua nirakwira mtongo membrada ukageria kurura biashara enjeru nonto biashara enjeru ke thirikari ite piki biashara ere egweta na mbere nonga muntu ro thithietie rietwa ayo na biashara mbere eu ni egutetheka lakini ankwire bwama cheupe thirikari ya William Samoei Ruto gutenge anagera mukenya irinyene ta thirikari iji na kinya twatinda kwithania kutebua nonto kinya kaithania Mount Kenya ndena Mombasa nketheria thine no kinya ndeithania Mount Kenya ndeta Nairobi nketheria ntu thine no so thine gwete kila mtu mukona ntindiri na aru mbesa cio kuru anto bonde kabakorera mbesa itekuja riu ntindiri rero mbesa cio kuru ciekero kio online ke kathimu angawete na thimu nande ntindiri kama amantu a smartphone na kulita mbesa riu thirikari iji kethiretia Kenya na kubacokia nyuma instead ya bottom up unapobongo batwira ndene ya campaign ciao na manifesto ya thirikari iji utonto kinyapo mundu ngama mbere antu mbera antu hate thirikari iji ingetie bubu ni thithietie bubu ni twagaga kinya sababu ya mubango yo gwita antu kiene chefu bekia gisa tutemenyane kinu ntwene chefu ndona gitundumia na giteria muntu lakini na aruereta saa urethira uju arero ate kurea ite kubua ukethira msongamano sibitari na antu bakumia utunyete antu mbese mondo osoka weta sibitari na arabono tethio nabo wabe kira gintu gigwitwa saa angaisika kamata nandi antu baba bakone yakabo bongwa thirikari ye kwenda kubanyia na bakwa ino tunando kubatunya kira baronaga mondo mbesa ciao arabu weta sibitari aranda wana kwina issues ni thirikari ye gwakara jaka ugo ubati gukua kenda wethiro kubui so thirikari William Samoei Ruto kinya nkwenda kwira mwezi mwe kinya batinda kuga ni mbega itebua eye kinya twatinda gwaka rangi icio serikali na tweterete bati advantage yetu nayo we as a Kenyans ya Kenya ni kwethira thirikari William Samoei Ruto in expiring date na expiring date ya thirikari William Samoei Ruto Kenya kwanza ni August 2027 tutebotona thirikari zaine chero kiri thirikari wekethera gweta na kinyama tuje kene Western je kene Nairobi na Mount Kenya ya kuga niwe ina thina tio ina thina kira William Samoei Ruto arendeta kuthithia Mount Kenya aregetonere Mount Kenya ona kura ira komba kuyukia kuma narage Somaliland ire agukorokia Kenya ira rugorerete antu bajuka ibande kinyama tio tindo tegwa nonto ne kura ira kuthithia kathite gutega ona kiwango kiro pati kugia kura naria cieja naja nona ngetha ndio opposition Kalonzo baita taba kiuga mtu wa MBC chairman hu wekirwa gute mwanya jwa na Ruto ethirwa ari gitine kiu so itukumenya kira kwenda kuthithia na reci ya kwenda kumenya ya kuriro mbakuia kende ingana ina makumenya yengwa anajua si uliona jana akiambia na rara akira gantu atiri na no buritanire kuringa kerere no gwitanire nuntu thini ro nete Mount Kenya imagine yonete thina chuka Tharaka Nithi ara deputy president yumite mantujuze kurigarania nontu kira tukwenda kuga kinya githi icengana kwaria kauga atiri thirikari weitangu na system uregithagia mbesa urekinyanairia kenda mbesa ikinyanira ntetu mwananchi ukawinda arenda kuona ngugi jera Uhuru Kenyatta ithitherie mwananchi atikwenda kumenya mbesa iri treasury uratiririo nie kari uratiririo nie banga kwa norenganaga nontu antu bara baingi batona kinya milioni barenda kuona thirikari barabara ndio kare nji gwikirwa ndene ya Meru twitonya na njira ije ja kaunti ingi irenda kuona barabara yetu kuma makutano na nkaranga tataira barabara yo muno because kuma makutano kuija Meru ni onjire ere mbese ni ego kama tanyanya na probox ni amo gwetera ni amo raye to no gukurukira ni amo sere cyo kuremwa ni ontigirire ni obikibikire kenda barabara ije gutwika njire keja marwa yeje mwankana nyuki eje isiuru njira ngare kurukaga mwogetera ndaika thateri eje rego thithwe nete thirikari kwenda tonia thirikari njira eje
ya kuma makutano jamwe ya mwankana haja Meru yale wone torite ngare William Samoei Ruto ndi musafarene eringa kogoro asensa ni ngare nengi na ngare ukera arire nkubu toto petrol station so itukurigara imbingi tweterete kithirikari na kutindo mbere mbetere utukiombirite ukumbere cheupe mbetere nuntu thirikari ni ngiru ni thirikari tutethie mwananchi kwanza bukera chokere mbeche cia tutindiri ciokuru ira uhuru atigete anenkanira kenda tutindiri tutetheka tuona kimwe mugongo kyo tu sustain tukarakara nthiguru. Okay. Yes. Okay, Mr. Mugao. Yes, please. Kuna yora tukua kuna mturogite Muturi aragite president ati fit to be in that position na untupo wa tombaru ni mtu wetu Naituli. Our president yes our manto our president na reduce the ofisi ya wa president mwanga ya toka ya kala ya ofisi ya MCA. Why would he say that? One, I don't know. Two, I speculate. Muturi Nagachagua. By MBA Butabara wetawa disgruntled wives. Kana spouses bandi boss. Kana ba separate. Na tibo ngaba butwa. There is a very mature person here. Kwa mtu ale Ameru etawa mithe kwa Linturi. Wana no atabutirwe. Kodagwa kiru maruto. Linturi no agaruta abira ciaketu. Because Linturi na kuona kana na president history. That one who has authority to hire can also fire. Fire, yes. Na ikawaida ya mtu ku restructure ofisi yake. Now, number 2. Who is Justin Muturi in terms of competence? Yani Muturi utangawira ciake hata. Muturi nali muyumbe na ara kwao Chicago. Achindwa. Au shindwa, Muturi personal friend wa Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta amukurudia amutwigithia speaker wa National Assembly maita mairi. Muturi ageria kuga na kwenda gutwika presidential candidate ano kurigara yeka iro meguta ya ng'ombe na ara Samuel Muranga na kwenda gutwika presidential candidate aro kia magita wa NDP ya twika membership tia kinya magara muwanja bwarema. Muturi anenkero wira ya Attorney General. Niona Muturi twaragia a few times, not many times. One time turakara no agaluba muno agatukeragia muno for like 4 hours. Ndienda gwira ria twaragire Muturi ni incompetent. Na non to atire at practice the law for a long time. Ale magu perform Attorney General. Uma Muturi when incompetent. Twaginyara boya Muturi as an Attorney General. Uma bangai ni incompetent. Anengara wira ya public service. Muturi watu wanenge panic attack. Yani kumaka. Gituma kia maguru, gikuringaringwana ni change ino ya deputy president gituma. Muturi agarata Gachagua ona taka Ruto athiete kuma ru kana no gwetima rwaga mu 2027 kwa wende ata na umethirikari ni Muturi athuganiti ni simaindi athuganiti akauma thirikari ni ndigurika ita watu na quick it will very sick. Rito ndi Muturi no kwa thirikari ni replace na ruko immediately and the government moves on. Number 3 Muturi natwira mantu monthe akenda au mathirikari ni tukwirigira antu baba ta acceptari arite sinkini bagara baki complainaga ende Muturi nari na kanywa na mesiria kuma warira rutawira thirikari ni Ruto and deputy president batari no the entire 2 terms ende Muturi atiamenya Ruto oro Muturi ayaga adutete wira na Ruto for 10 years Ruto mundozu akaenda deputy president Uhuru president Muturi aya awatia Ruto campaign ya tuika president na naiye Ruto Muturi etegeria appointment ya tuika Attorney General appointment Ruto etegeria na naiye Ruto Muturi etegeria tuika Minister of Public Service appointment Ruto na naiye Ruto then wira Muturi atuika untenable incompetence atuika too much abutwa akawa Ruto tifiti ko public office Ruto ra as appointed for 20 years like seriously akawa na tomo tegele seriously no way Number 1 Muturi na Muturi ndio kempora before number 1 Muturi aruga gitumikia president umura I fairly incompetent niko ikenda achokia na kwenda achokia tu
for him to respond. Number 2, Muturi thina ciawe ciambiririe gitarira ugire mwana wakwa akwa abductor na anjirie kwira president na ndi no tunamenyere au akumenya abductions iruma straight away kuma kire president na kwithirwa akimenya na ambiririe na ndi campaign uwe kuwa president na romi manto ya campaign. Number 2, number 3, awa we aruwa thai utete akwenda atikwendete ke MC atikwendete ke speaker atikwenda ini seat lakini kakwira antu umabura bureo ya kwamba president Ruto ni corrupt, number 1, na number 2 aruga antu bakethro bena corruption dene thirikari we lakini akawa kinya kima ministers iba instilled fear kwa tweka kinya geta na muchemanio ministers iba prefer weta muchemanio jora yote ni deputy president Kithure Kindiki nonto by na freedom ya speech baka uhoro bakwenda maoni jona kila kitu lakini ke president akaware jako uranto then kukoleli kora koleli akio ukona now suggest something so alini akura yini akwandresa ango ndo kuria gucokaniria akio kingi alinde mbabe ndiro neki angwire cheupe na muthigiria mtu abutwa the next thing yomba kuruta toka na we na maturity tena rinturi wabutwa the next thing yoruta no thiyo okitheta ngwenda kwira tiri maturity stranger kiri Ruto baka leta no thirikari ni mwe miaka 10 Ruto deputy president autuika mutiri amenya Ruto tifit ko public office abutwa wachire nkwira nkwirire kwindu gito panic attack ya wathira Justin Muturi nena gitara Jenzi gachagu etegetie Ruto akawaruni nena rero wona gachagu agithikoro press conference Mombasa ari kuona ndi Ruto no miagiteni inde the next thing na itatuika president ndara ye Mombasa nara tara ye deputy ara ye president agarata muntura ona ita ngombe mami ona tenku githu arumwa kithagiru gatira ka na ye kya ngombe kururwa ngombe yata mandi ngukwira tiri Justin Muturi ara yariuma thirikari by whatever method, either by resignation kana kutsakwa ara ingi yakiveneria kirini ara yarima thirikari ndi uro yaragane my friend na umire na ndakange no gutoruku ni thita kuyukete na mtu athuro na mujumbe and can I tell you something in the next 6 months kwa watajazi Muturi mtu no kariri kana ya mtu wizati ulia no we tokwa tumeondoka kile ya kwa ndio atiri William Samoei Ruto tukari akai mugeni ni president wetu na twindi tumuiji akwenga Gachagua agota koji warambiririe kuga Gachagua taria mibango thirikari witina mbere bo thirikari nambi ni turonete Gachagua aja thiri stairs ekite akiriragia mantu jakawa mamurima Mount Kenya yonde so Ruto tutemwetekia no to for one gutwira Muturi ni competence itumete ngongo gini Uhuru Kenyatta nontu regime ni ari na Muturi nikiatona tu kwina committee eveta CSS na netere through that panel that means William Samoei Ruto akuga ni competence iratumenga Muturi then na gwa accuse kinya committee ere na kumiagira Anthony na no meagire sima na no thuri so tutige gwikira siasa nontu muntu akwingwa Muturi wengwa atengirwe no gwasiengire no gatega kira giatumire Muturi auga umare you can't compare ngoge na ndamweku utumba njokeria mwana kwa na aru atora urite na nkiuragia na ari Muturi eta Mwanga State House thimweri ngo gwatuika mwana uno na rekwe asoke mwana atankarite ntina mwana ndina kironda kiu gya nkoro mwana asoke mbone igwo ringa thimu mwana akurekwa onda asoke ndakuri mwana okwa mutu pengine you never know muntu je mwana ro Muturi no nawe na peni okuone muthinga tete mba kwitha kinya mwana we atiritirwe bothoku na uari mutu mwana ugaba atura guntu kwina mundu utikumenya nombi so mwana ora akeja kwithwa memory we thukire utimenya kana akeja kwithwa affected na njire kana iringi riu ni ntore kuthuguma mbeca miatu inde tuthuguma nuntu bwana lakini aru ujukie mwana oko ndi Muturi ate nuntu ndi PS wa public service nawe kana CS ucoke nandi ombere woni prendere gukusangiria na gukuringira mpi iriari no njiriretie nja so tutige gwikira siasa ke Muturi tena aru aya wangugi ke thirikari ri kurukite atwire aingugini
mbuge methekare ntori imosoro okwa na non support and support we na methekare ntori nawe nokuigwa methekare ntori kira jenzi bakumagara kwa rutere methekare ntori kumuona kwene inya na twinde tutekwanene atora Kongo ni mtu very busy na una biashara siawe Tanzania rengi yake ndio Mombasa rengi jana are Australia ende mutuli naendo so hakwenda kuga atiri antu batenga nene mutuli naendo so ukinyama thekare ntori ukenda tuone ka kuringa ringira Ruto mpe ka kenete ni Ruto akimuringa ringira mpe abuti ngugia eja usoka methekare ntori usoka atwekana ndi we nawe negete kwambiria gusangiria Ruto na misema niyo kuga kumuringa era nkemi so utekuga muturi inyamwera lakini nawe ukathikiria mandora president ya kuga kwa kiusi baba nuntu bakuma ngugini incompetence ndio rathinde kira kwa sample mwe athithia watho ukakenda tumenyo ju ni incompetence yetu mabu to angwire na chaupe it is unfortunate for mtu tanjasi ni muturi utweke ka abduction tiato shoka nyuma kidogo dirikari si mantu macho twanjire na guru na nia tare speaker Justin miaka gana 10 igitare ya miaka ni 10 guru badana na Ruto no competence just a second brother aya gitare ru anti bauragira mono ribayara mutuli did not say a word ata complain ini weto abductions tieno kroda tiego Ruto kana iga chagua kana muru me dirikari aka oro tomo na antu anene be mantu monene na tende wego cheupe ori Malaysias ni kana no aworie camera ino uga accuse muntu nge kuga no ririe tulikara ko me the truth that wo ririe kinyame chama ne ona kera una chia ta ora wali muru tira simo tuke dirikari yenyangirie digari ga chagua no gweso bagu binyangira musema ni okaenda ambule government yo ndi tactics ya tuma yura kiri chia kuri antu bachi menyire wana sunde tirindazi bati yo stumirende ndikwiraga muturi atora antu kurira dibayara buluntu for as long as timwana wake muturi atona abductions anything for as long as timwana wake for as long as timwana muturi antu napaka urira dibayara for as long as timwana muturi antu napaka abductor the only time dirikai ya thuka imwana wake kwa mda iwa this story ra wana mbe kuthia ona moyo kuru mwene muci akirutha mutego mbia ya thiera ngukubai mutego leaga wambia tamina tonteria mwira honda iri mbusu ata ng'ombe bai ng'ombe mutego uria wambia ina tukurutha amuria ndunda ithite unyu ndaura mutego wambia ya mutego watire njoka mwekuru wako igua mutego kuwata gintu thite kona imbi njoka ya ruma mwekuru wako ayiro cibitari wanda werendi na uragirwe nguku ya urawa iragia tithine yayo nguku kurawa ageni wabuba ingia wa yete kuona muguru wathika nyama itiana ng'ombe ya ngero so that is what Justin Muturi was yeah ini aguri aimbira uliza Mugao mwambie sisi si wajinga. Ruto was ranked second corrupt person, muulize kama anajua hiyo survey ilifanywa. Answer ye ntiye no kana ndi mulungu ateithia uwa kona na faster kwa jinga ta medias akaya ne ogo akaeleza no ene tari yangu ya size ambanya 4 trillion ukambira kuruta evidence wende kuruta ntiyo we survey ya corruption ya loka na itarwa inde kuri ndongwa na kwira mtu uyu antu baraba beta wachungu colonialist baba twathaga we baitari kana ba Portugal kana ba Britain kana ba Germany antu bara ibe gwa bena a very clear machine ya propaganda ya wakantu ba Afrika ruko for as long as gintu kya na chungu kyo no brega gwa kari na no tetera gintu kya na chungu kya ka Ruto mono kana Kagame kana mbi the reason being they will be competitive no no bro na biashara ba chindana we competition in between Kenya and other countries to compete at the same mineral resources to compete attention at the same United Security Council to compete at the same public credit to compete at the same endearment to the general public and they are going a conflict of interest me odo ani yuko compete no au kada mono that is what ona dai mukuru tanjonji kiuria simple to riuri Ruto akada na miange kana ngabwe 5 na ngiro time na no ntu njonji ne 5 na tia na 5 akaria kiuria yao choge na mugambo makaria migambo ta mara 6 no yimbi iko chogia kwa engulf the truth
ila musubite ukawa subena aitu aina the truth indi no ndire me akachua kuti akathiurukira nala round about akathia ni na barabara kalungia na nchangiria kadinga kando and it's okay anyway to democracy. Okay, thank you so much. George, kuna mtu Kithure akiuga atiri antu baimbita yes man wa president. Yes. Awana in fact gwe kwa no yes no ntu oni bizite yake enda mbizi ya kutetheria rais ngui urarambira tuthithio tukathithio ambira twito tugeta u so kiuri kimone atiri kiuri kinendo kikibuba ire yes itukumenya uri deputy president imana na batere kwathikira president urakuga na isi abatere kuthiatira in fact lakini re iset kwa kila kitu yenye president atasema iwe ni nzuri iwe ni mbaya kwa tuka ate muri kiuria ngwe we no ntonere thithio wakathithio bo ethio kana gathithio kana na batere kuthira at least akirungama for the interest of the people akamuria amwira au bwana president tete kwa kana au boto batere kuita o kiuria kiu kia yesa mbua kira kia tumire kija thine thirikari ya William Samoei Ruto rila yabangaga kweberia Gachagua kwina guntu itategete nuntu yene Gachagua akeberua halafu ithini mweri jumwe kana mieri 6 aure buru lakini Gachagua na cokereja na inyenge kurigaria ya kutonya antu mathugani mwanka ndene halafu thirikari we coke take time ya nenkera Gachagua credit ya kwethirwa aingira undine wenke kija kwerwa muntu uju na kumbulini wasiantu then watwikana ndi beja kuija when it is too late so niyo Gachagua niwe waretere inteto eji ya kuga nuntu tikare mudhure na kura kindiki ni muntu thuri na ndura ni mwe muntu okwira gora kerwa akagwa yesa muntu ni umwe amugwanithanagia na mwandiko lakini ninte kwenda gusupport mbuga kindiki ija mwandiko na ni yesa muntu bwa mbere nimbonete itete ngugi ya nyamwire ya interior na ngugi wa mitafafiativule so nite kwenda kuuga u ende antu baraba kuona Kithure kindiki ate nuntu atathuriwe kura no kiugo kigikumira uyu ni mwandikwa ni yesa riu gintu kira twete time ni Kithure kindiki aite ngugi ari deputy president of Kenya then from there tuonekethira ni yesa kana ti yesa. Okay. Yes ende tiga ambira muthigiria atiri sister Kithure kindiki case no ndimwi nimbi Kithure kindiki kumya mwana ukagwa kuri muntu zero tolerance ya nonsense Kithure kindiki. Okay. Na ingo nangere history yake ya upurubundo wa Kithure kindiki ko randikitwa secretary wa justice thirikari ya Kibaki you remember Kithure kindiki akwajairia mikakati wa gutambua na ku profile na organize IDPs Tharaka na IDPs bayingi semucia na Rafa North kama chabi katithini Sauri thirikari kwanjiria ku resist werenu Kithure kindiki kwenda kurutha thirikari njuge ti kwenda ku minister wake ari Karua akwana kabisa thirikari ti kwenda Kithure kindiki na decide he left that job ini okwira inu tionda tabia maya yesa wasiri Kithure kindiki na kuri deputy speaker wa Uhuru Kenyatta agarata mtwaro wa antu baba musapota wonde dukana kubuta you remember that time mwankanduru yari yari nda mtu akalire ati kwenda kiona muchore Kithure kindiki ali deputy speaker level ya independence ya mind ira wonie Kithure kindiki onania na process ira ya butire Kithure kindiki ugiwa Kithure kindiki ali yesa atigiti through process ira no digena babutangiro mwanka yimbe bamwira munene uri mtu mwega muno utie makosa magutu yebai kiama kia yatwirie tukuthure deputy speaker wakio kiama kia yatwira tukuthuru ende tutwire kiama kia nata kiona no ndu kiama yaturetire yakuretire no wakio yatwira tukugwite ta ende tuti makosa magutu tukumenya na irio rira Kithure kindiki ari gia ndeto ira ria kuitaga kauga uthuku na wega uthuku no abuye ibwa kuringa nka indi wega buya na instrument pole. Now Kithure kindiki
timu eta yes man mkweta riko na runda kunengera but now there is something kwenda kuwa about yes man mantirina kuriaga mantire uga kidora kindike kuma president yako yana nengera kidora kindike mandate yako ndio na mira au already within 24 hours tijo cia daga 6 kuma tutako yaga au sales yongerekire na 12 tons uyu wibo ko ina mbura mura utikola na ntu wemwe ini mireti ya ina thoko ya njiria kuonekana meaning something is happening inde ndenda kwira kindi katiri ukagwe gutwika yes sir kuguta mamirayo na market na twika yes sir go twika yes sir kuguta ma daraka ga ikiro lami na twika yes sir go twika yes sir kuguta maraka chirangu kurisi wako na ara njira cia kariga uragiti ku yes sir utamachi kwa kindi kinatu na twika yes sir finally yuria nyike nkwire kuri andu bara bacheka thirikari ngutariria boy number 1 muntu roba tucheki thirikari irinda opposition na members bonde ba opposition kidura tirinda opposition ati member opposition andu baba tucheki thirikari na yumbi oversight representation na mantu mumangi legislation mturonge ubati ko cheki thirikari yani kwa oversight thirikari ne senator including na powers of impeach president kwe bantu katiba ya Kenya equal vision deputy president abriro ya linda kwa opposition thirikari ali kindike wera kai principal assistant to the president that is what he should do na kindike why wana nyirije kwa positive change yoko thirikari ni yoko ndira wani da Ruto uga now I am at peace ngona deputy president okwandi value no watia kwera zandu ya bodu thirikari ko na ndari kuthinira kinya iboru ri ko mburaga githwa giri kinarira yitawa soft diplomacy ene ngwirende sister Kenya no awe ene other yes sir ene digithura kindiki okay that is a statement of fact thank you thank you so much ngora tuchogera ki account cietu kidogo na ndatega nkona ugwena ndi woka represent Meru nanto mantele ne umire kenda mugao no mba kutha represent rwa Tharaka Nithi so ndeta kukuri kiuri kimuno ntukwina manto bonete uni antu bakiaria sana kuma tukona governor mweru kuna mambo mengi tukona ya kuonekana ya change sana within a span of less than a month nontu mweri teka nyi yotiri kuna matuja mengi bonete ya change so kinya MCS bamwe kuona thai bambiriti wita ward ni siona bakambirie commission project mwanya mantu tutrona ya kithithika so no kutwike batu tongeri bura turare abu no bura tumite kutwika kinya batu turi Meru na ndi twi ngo Meru te kinya maendeleo tukona ambuge onindi ndagikeno muno nontu bwa Meru are kinyite nontu ndumwe ndirari kererene ria kuringa kerere tuchinjirwe mutongeria nontu Meru nirari ukinya mwendo twana twinde jaka twinde tweja kuthira na jaka kinya miakeji itano tegintu tukaiteje kana gikarika ndene ya Meru nontu nije wathani bora borareo borare bo wathani bo kurigarania butanonekana nti gutukani kuri antu angi bomba kuoneka ndene ya county ene ndene Kenya wathani bo kiburi wathani bo mandibuti wathani bo gwikumiria atongeria bangi na ngo support mbere buru MP beto no tubangugira baitire muntu athithia bwega ne kiro mao hari mwe mono insupportaga MP mporo abori batigania east muntu mporo abori ne MP ora utamama kumarira Meru yetire njire nthuku na ndipo awe akitotongeria gikira itumurungi endaga Meru karate wi akarire na suite na thine nene akienda thirikari nengerwa mama na thiuruka Meru iji yonde aiso agora Meru yukia utongeria byo kwi mama Meru karabwega lakini kidogo utongeria bwo tweka botori kogina kinya mutongeri yongi mutongeria bwo mtu kiombe utongeria botekwa ja nesima kirana kiranto banene na kiri bajuju watwekani utongeria bwotheri ndugo nontu utongeria bura butanoneka buri bokimura bokugeraira anto mandibuti bagwerera bantu metu utongeria butethithia barabara utongeria butereta sibitari utongeria butereta nombi na MP batongeria timpuru aburi beto tukuna muthenya mwanka utongeria bachenjia na ndugeta kino uri mugeni Meru kana kinya we mukario Meru kana uciariri Meru jago cheupe
ugeta kinyoga dio ngatauro cia nkubu geta mao geta mudharo geta timau geta kuno kuigwa kwina thiri na iri ndi kuyumbo kalika nike tumwera president ya anotesio anotesi kwerio mero ena ngavana muntu mbere urojoke dira antu jantu bo turuna igo antu baithikiritie antu bate kweriano toteri nete kirabu nete ko muntu bakererera turekiri utongeria bura bura utongeria bukuthinia kila mtu kinya mwana mutongeri ora twendaga no gutunga seria ikeja ndene ya nyamura community gethi wants kikutuka igasira tanjaiso gukekirwa rami yekirwa barabara ikaretwa nduji ti mutongeri gutinda gusambia bangi ayata naja ikuruma na kia speech yewe ijeri ne kuria dipwe mkono juu na nento barakaraja kabe no gwa le wundo ngoro kenete utongere bura ejire na kwere ndare mustare ne jwa mbere mwenda ntu kusangirio utongeria bubweru tutongere tu ninga bana mutuma ntwithinkia na MP beto na CSC beto bonde barabara aja na mbuge na arua no tutongere bote no kurba mweri jumwe uri ndo muhora wa expected manto jamanene ndene utongeria bubu no ntune kuona counter assembly MCS beto mutere jura spindira bekite na yongugi chora kaduri muronge ugire kenda to rikabe gitare arira urire MCS bairara account assembly nikenda bakurukia supplementary budget ngugiciomba kwambiria gwito masinani na mpui na gugita nagia kinya position ikibangana gwa na batu tukerete na mero nandi ndenda kwera mukari wa mero na ngoju mukari wa mero na thirikari only 6 months toto karika no tongere bora bokimura no tunengo expect ward chonde barabara kedo iko dhidwa mbura yekireka nengo expect stima na mata jonde jagachoka na irase sibira na arimo barabata andekewe bayisindi na public service no ngabana na ugire nitwe public service mbondi nito magambeni itujana beto bakandikwa so woni ndi tayari mbetereto tongeria bubu na mbire mpi beto genda kwengo baitire iyo rikasi to basarutera no ntibang'ang'anire mwanka batwingira utongere bura na bagwatanire tabo atongeria neze karento kirito murungi ndienda kubera tugatora tugwatanire tu gutege tukira mandene mero kinyandu okare njiji kinyare bo 6 yeye turaero no turebo 6 na wende kwenda kufuatiliwa mwanka ikiro ikwepwa kinyara barabara yeye ntinda guteta ya kuma makutano jamwe ya mwanka kwa ya mero ere ndu okarenji kinyandu okarenji ira geito aswaga cha meru imbije meru ekachivu interview bionde ende tukarekania ora turagwatanire kendo tongeria kuchenjia buma bora reo itugwatanire au mwanka meru yetu echenjie kirimanto jonde. Okay, thank you so much. Yes. Katutike thimu kidogo ngichoka kiwe bwana Mangala. Hello. Yes. Hey, turadia nao. Radia David Motoki Mongoti. Karibu sana David. Nda kusikia yako ni atende. Na mwajo kwa rai na kora kutongeria kwa raisi. Ke mantu yara aya nite ka kwandi. Ikuwa kiariria ngabano mweru. Nwa awetekeria akahakikisha kugutheria wananchi Meru nguve na ati wetekeria ya raisi. Churia kwa nebuwe kario. Asante sana David. Okay. Okugo. Akuwa natangwetekeria ngabano mweru agaita. Promise ya mdomo kana yengi. Akwenda kuga narango geiti muno ni opposition. Wa makiume kiathira ndari kinyana haja kwa Mombasa jeri sithithetwe huko kwena pesa itengairo county icio kwariria mutuma gaitacio ngugi na ngugi kuoneka ikare lakini tonto nambe ne kuga mutuma ingo support mutuma kutweka nani support tongeri ba muntu nge buthuku lakini mbeza cietu ciatomwa ora mbeza reza misused kugura mandi buti kugura metu kumbe si mutuma agaitithia ngugi na njira batere ne bui without that kweli no sore na President William Samoei Ruto. Okay, thank you so much. Hello.
Hello. Nuga. Kwega itu. Oria kameme gaku tafadhali. Kameme Kameru. Bera. Hello. Oria kameme gaku kenda twatanira. Ende. Nimbeta wa njero mulungu ankamitugo. Jero kuma rotero ko. Todara kanili county. Nkodi wandi. Tukurani page. Nindi rani tamo ya karakwa ya mandamo kwa lele. Nae nyanga bana wetu atuyiriria barabara. Lakini tuwekere kuma kwa njoe kake kona. Nonga kwa njingi na kumtemando mole. Nomu itumu wote bene tukumukombea jeti lono. Okay. Haya, bwana. Asante sana Jeru. Winjero. Na congratulate. So kwenda bioni kweri ngorie bwana mugao lakini nkona bibi inge no chokeri kinyambere ta koria inkore to kuri mantu yanjire miomponi nkodi gatunga iyo lirudisha mantu ya kariga marimanti tugatunga pia kinyeu ni ugire lakini kwena kiuri kimoki ya kuru atire thoko ya Tharaka eririkana ya 60 million. I don't know how true is that, lakini wan confirmira. Yeah, Tharaka, yes. Alafu, nechuka, president ya yanete 150 million, kenda yumba kuthidwa. So, bakoria, niki nontu, popa kuiwe yaka, bandiscriminate, kana bae kidogo, na baba angi bakiaya wa mbeche nyingi. Nduyele tata yu akuri jeto. Are, matukitirito. Sawa, ende. Mbetegeria bandira zisho nda kwa na Meru twenda meto ni only interest Meru na tuwa one community two counties baba nilo na issue ya Meru kidogo mbuge utongolia ba Mwangaza na non ndio alieni public TV yeah and conscious of legalities ntienda kuga Mwangaza nomba kuwa ali na ndu ende ni unsuspectaga go suspect kiongo kama Mwangaza nomba itale kia na kia yo tamanza suspect you your opinion sorry ana una opinion yako ni kuwa they suspect yes. Nomba kiongo kama Mwangaza itale kia statement yenu udigo mero dadigari nwakananga kwa Mwangaza no ando wedi nomba onditanga indi ngwa they suspect nomba Mwangaza kiongo itake na kile mandu mo ndamara rudira mara madamira ngonguru nomba mama kiongo tikega indugira mami kanisani ku nuri kana tu mami kanisani bantu as a old woman who values ethics in African culture utithio mama na anda kanisani yena youth tumudaka to secondary na to university o mama ogo na anda limwe akuru mukuru wa Kemeru you cannot do that na a leader I buruta barari era ni ndu ndori kana nomba tugendira na mental case number 2 mandu makoni ya Meru uli mandu malete to Meru manjenda kwenda kulagana namo Kenya ya tongoria beguru very nice and it's you Tharaka twatura guthura mwekuru weto Maria nkuru nchambe muka ya tongoria bwega bwi twamuthura mankari akwire wana ari toipindike mo tukona ka Maria tugacokia Maria kairi kwenda kwira antu Tharaka nithi na Meru meaba yukia rietwa woman bauga woman ya tongoria bwega tende na kwita wa mambe kwe mwekuru atongoria bwega muno wangira ndisi wanga leo ndema ngaba makira ngo performance wanga yandu di number 1 to 4 na imoka ana chale tengilo na tutongore tia bwega makinya daru kama presidential candidate she was very formidable wana several other women wana waiguru alatika kwina nkubania muno wana uyale aga yakamba wavinya na tongore tia bwega eni kwenda kwira antu ba Meru na Tharaka nithi miabo yukia one case of a woman ngo suspect ndio nataka yomba gwa yali mental case budogari ibwa atongoria bayekuru bakaragata tende tu Tharaka nithi kwe mwekuru na atongoria twazusani mwindu na nwara nka between number 1 na 5 kere performance rankings ya group Kenya baba tu to umire ekuru 47 number 2 ngwenda kwa mu Meru ta George Meru ni omereka tuwa twanigi bya kwirwa mu Meru atienda mutongoria mwekuru Meru ende iraundi ya sire kuruta mukaitini iraruta mwekuru rawa ari mujumbe na asendino chakaria neta wana to Catherine yeah kwe mwa mujumbe
athungirite after mbiye kwa kabere antu ba Meru iba murutia gite ni prematurely aya kwa ya Mwangaza no akari ba murutia gite ende me abadinga tatire dira nderi mwanga utwika ritwa chauvinism iliko bagwata yani komena eguru nondu neku Ekuru. Okay. ndakia kwa Njeru wa muringo na mitugo akwandire decision ni ugono na ni mutori wa mayo wa muthetu ndakai ni Njeru muringo mitugo mutori wa Muthetu ngeta Njeru ndio kwa musi Njeru egwa getega ende ndo kwira ngwete misie ira affected issue ni stima Njeru polisi ikwa Makonyi itandi chief ikwa Mucheka nu Chiampulia Mukembu Mayugu Tamitu wa Kenya Njeru Runguma ndia ngwe uliso ni ro rungi teka member of parliament kiraguru isi bilibo Kithure Kairo Martin Mwambi Wanjagi Raicho nani Kithaka ongera wakamugo kwa Mwangaji Kirigia Ntarukongi Moroncha area nuno itena stima surrounded area sina ngwenda usetiaga on public TV ni ungire tanji njima ndumuma simenu several times ndo nataka kumura nedi kaita utakuwana rajiria kanisa matakiria sindie tomwira twe kanisa chibo weria Emmanuel kaithirania njuri kaigwira njinji bantu masimen na njinji kai gakuruka nture nu simi kai gakuruka nture nu kati kwa njinji muchi ikai gakuruka nture nu kati kwa mara ino ngyo urito eri kwa njeri kelome ikai gakuruka nture nu yani wani nture nu mijenda atara ni ko isti njinji na ga dawe gira nture nu sima ndali baritiri augaga no ndiye wa atwire na mubinga akaga no isenga mugo atwire na musiasaga eni ngoromba njinji atwigire stima democracy ni tutegeria kumusiasa kana korea kumusia natiyo kana eto korea stima kaira kwa mwana ina kaira kwa mwanake aitigambi 20 yaga itena sti na tuigire transformer rathi mwana yone kana bati kwa iwa ara junction ya kwa Ntamitugo Makonyi Kayetse kwi rathi mwana yona ngwa ya thimu atele mono wali randa ali polito kwa device so ibumbe irana niyo kuri ungi ko wete something ari ugite ata mtuga onto aungu korea na ta kwito the last question you read for me I very important. Atakulitie George we kiria uri Idoko akuritie. Doko. System million. Ende doko ira mzo kwa lino ndoko kulito kwa liko. Doko ira gachiri. Yagatunga. Yagatunga to na yire kinya commission waka. I am God willing ka ira within 4 months. Eni tena issue. Doko ya retire de namono. Ya marimanti. Ya nengere to diria ndi 50 million wakwa. Na ingo tarerie cheupe. Doko ni ruthagirwa gintu gitwa human traffic enumeration yani gutarwa na antu bagana baringa biashara au paya bagenuka per day kende qualify kwa funding fulani doko no yari twe comment yari egekinyaga antu bakinya gintu 600 people a biashara bayo bagiringa biashara bakoni nderi bamali manda gutarwa batali 600 bari karibu ngirishiri for much more than 600 yari kwa me yeah wadiga 50 ya support anjwa muno na niyo twadi kuthingaria thoko na Susan Mwindu ubisini yongo ya public works twa kuma kwa PS kwendama twadi tukethira kuria nene bo support anji thoko ukethira muntu ta nani Muthomi Njuki ngabana na kanini na kuga unde mo on public TV ukethira Muthomi Njuki ngabana na kanini na kuga malimandika thoko kanini mono kwa 350 million isiganwe 50 euro angachuka 50 euro angachohoria malimandi 350 na thirikari thire gwetina 350 million ingi me possible kurombera chuka 350 million na malimanje nengera 350 million yes ende randa arigarire gitonga murugara na ndio public fact aranda arigarire gitonga murugara member of parliament abati ko resist me ato tunyo mbesire ko instead gitonga murugara nwa kwa alwa mese ya public malimandi age support to tunyo mbese na kera za kantu badaraka why babati wetigeria batunyo 350 million ichoka 250 million. Why Gitonga was doing that? And don't know. Eda muthenya marima karingo. No in fact. Ye Gitonga murugara ro mu Germany marimanti agere sagantu gitumia gwitigiria marimanti etunywa from 350 million to 50. Gitonga murugara member of parliament wadaraga na rugada. Ndani wa muyumbi wa kwenda tutunywa mbeca.
no kuje apa kirimo nanzio nengo bora uga malimanti mudanya man ara malimanti mudanya bwana gitonga murwari wakiri oyo kurongana bila koti okay amba ndege andi mandi reta ru thank you kwena ngoro ta mweto ne thirira ibo nto kona ngibathara kidogo so please kiurira guri so okituna second imwe enda tuthirikiria kwena mtu antoba kuga atiri meru thai mwanya ywa thai na ngabana rorare mbere nugutwika ngabana yoyo ndi nukona urokuwa uwe na romere araromba miradi meru irakuona ne batere gutetheria mtu meru na president ira minge wa kamwa ki ngabana rongi wareo aroma kwa twika we kaka wa katel sia video pura arome angabana bakuroma ganga kali bali yes mantononto ya jau so uweke aku uriona mwanya kana mwanya ro turigirite kuona thai in between utongeri bura burari no tongeri bura thai nonto anto they are very expecting by the way ibe expected manto mingi sana mwanya ju inokona kwina mwanya kiri oi tarure etrore yo mweri jumwaki kuri mwanya okuona between the two nibega kira kiretaga maendeleo ndene ya county na kira gutuma tuona kwina wirigiro bunene na mwanya na thirikari rareo mwanto bagwatanirite ukera guthikiria MP barari omwe thai ukera guthikiria senator barari omwe na ngabana ukera guthikiria kirito murunge ni omwe na ngabana othikiria mpuru wa buri othikiria MCAs batongretu ni ayubu bundi baronde barari onto bumwe so batu eune mbise kuonania ameru bakare tayari gwetera ngugi no ntobwa mbere batu cheupe utongere burabura leo mwije bwetire batithia makosa za manene muno baju kiambese sietu wikiria MTF twachokia mbese ija kujukio gachokia Teresa na ari gukari no murengere MTF ebera MCA MTF temenya thina iria mwananchi okawindo kurukira ku MTF ya rugora kajira kamwe iko gatinda kuona mwene TV monte gwetari etwa kuma rokere kiume kionde nto boye kuruba batindane kuruba banini na nto baba nyamura batinde tabategete ka TV kariku kau so batu tongirie burabu tuirigirite narwa ndina imani na ndina imani na thirikari iji na mtu wambi chionde mwana jarutare wambi tayira biashara rwego jisti tutere ru ogeta mwanka mutonge gandi ne kuma keria na nyo entry ya Meru County njira ni mpasa utombo tonyera njira nweriko kinyaro likugira iga na arwa ithi na mtu fulifaka abakinya tetaka gumaga na geta kungi nkurukie area ntubora njira ikarire kwina subrogation nkurukie ya mugwanja ndene ya goji east itekero stima gunden kianjo kukianchukuna na mwanka na gota gwanya mwera geto guntu gute na stima bulanto batwana na batura ora twatura gitarira azonko batura goku kanarira kinyata ari goku mbere tono ciathi batona stima barabara mano kwere ukeja gukinya kanyakino kena mananjira ya kadithine mwanka kiringa ngari reta maguru jagatu komo reta gucuri aitha kwa gucure kana ko kungi gucure no metaro mwanka gwa tugi pakinye tene extent ukiuma kiringa kana na mikiringa no nga wetinde kiri bikibiki kinya ndarabo bikibiki atomba gwetidia okay gaja gwetwa bado kutayoro no kamurengi distance kilomita 1 ntore kamurengi ya tangero kuma since independence no ntobaka karikare na ntobaka murengi ba requestaga bakangwa moito ekirwe moito akiro no maguru janga are yake mikururio ire ngale ombe gwiteria u ati ntobaka murengi despite kwetro baranto nguruki yangirijeri na batora kuringa kura kuma nje uru batona njera ngare abarara yakanyakine kana gwa tori batomba gweta na njireu uko karigara thirikari raro na mbese cietu tumirite bilioni 42 mbese hizi ngugembira itaga ukeja ndene ya nyamura katauni cietu for example tauni pumite ndarene tauni retaga aguriba marigo nkurukia ngiri mugwanja ngiri anto bari benda abagora marigo beria basentia nguo lakini boli zonto na ndi inteki ciatoki tauni yonde despite kudo ena ni bauna masukuru na makanisa tauni yonde tutona mbwa ukinyemwe tutona oji au
anto bomba nonga tukataegeru muro mwekora ta muro mujaruo no ta muro batu ta muro aibo ero ndarene nento bingi bire tugite kurukiro tongeria bubu na ikwera ngaba na mutuma mutu mwende tena to nawe na thirikari igaitangwe na to imani nayo na yari ndarene nto tari ngo ngaba nonge ndarene no thine ere turaga au no nto kari ndarene nio Meru County onde trimanagere tete marigo kwendia bokando na biu ini fato ke au seupe ndarene ko gara wezira nto ba kabila chondi na watu tukweregera thirikari na tukana gota baru na tukasa support ende neze tutule no kidima ndarene kimwe na kinya batotetere police station yetu askari bari bamo namo batikinya nandi bone no ngari thank you so much kangura time wetu ni thire tafadhali itie katenda soki kiuri kina seconds Uwano thirite uri by the way no romba gite KMCA na twari ginya advisor wa the former governor Ragwa na thai no thirite wina campaign ya ku unite antu ba rutero tukiolela sirotero Tharaka nau twina antu bele pa kuromba gite kia governor Susan Mwindu na Murugara na orali runtere inge numto momori ku so why niki onto kwenda antu ba bethirwa bakigwatanira no tukuringana report ende ni oruga gukombeka bagwatanira kutuika bakurunga mimtu mwe the better buga gora na girie gunti jogena sekezi ya utabadali buga gora no tubari kuma tokoro da devolution endi mianga betini ya dira tutare gipindi ke githiru tuguthire mianga 15 antu ba Tharaka baba ko igera ke unkwaria twetwinde mwayanka ya mbere tano twaringirira wakura kuma mara Tharaka tware gakuringira kabisa ni Tharaka rungi gabana twaringira rawa aumeta mara ipindi kya mbere Tharaka ipindi kya biere Tharaka twetwinde twaringira muthomi joki tware kana rawa twaringira muthomi joki ipindi kya bitatu twetwinde twaringira muthomi na njoka baguma chukai ende itokuga na giteyo nonto na tuto ciera ndakainda na ari bathomu indi tukoromba antu bachuka nabo na bamara bachoki boko bature Tharaka wakaruga momo akaruga masusanya riwe ngani ugatukongera chance ya ushinda for your information Tharaka nidi antu baba yake Tharaka between 90 na 100,000 voters na Tharaka nidi yonde ne avoti ngiri 220 indi gari ngiri ta 180 ingita 180 inacia Tharaka murungu athiga United keringira muntu mirigana ingo kwera Susan na njiji baba ile bakawata kulita kunyira ngiri na baba ile ikawato mtu mwe tikatwanete na kuri ndungoramba ke mujuka na bete getiani patani yoko ile bai ngwere nani cheupe ngwa isore dera kare kan biyo kya ruga maga muyimbe na rani di combined antu bachuka baba ya gechuka baringa gira nduraku kana petike antu bachuka leto adure tara wai pindi kambara munene antu bachuka baringire petike muchuka Degata kudura mudhomi joke antu bachuka baringire mudhomi muchuka leto kudura mudhomi joke kaira antu bachuka baringire mudhomi na njoka achuka bairi ningoromba antu bachuka this time bona ni na antu democratic ni liberals no abaringire muntu atakwali agichuka kura this time baringire Tharaka kura wanakaduka kama mudhomi gachoka ndio gatire nakaduka kama mudhomi igachoka gwa muchuka nacho gikaduka kama Tharaka kama mwana kuga aga support Tharaka this time round achokia njara arau abundu gocire achoka chinjia mudhomi akaita kireto no kunungira na kunungira okay thank you so much kwa njira mwe ankoni kwena ndirani no rimwe kwena njira mwe ya Nkondi no rukurine kiereria water project ito rukurine kiereria irirwa nithiritwe ina thina sana for so long na uwe kinya we nontu imutongeri na no romba kura na no kumia thina ira antu baba kulukira ri umba kuona yakaumba kutetheria ati antu ba nini nontu numbite kuthina thina sana kiriho ni unti yego rongo yandu ga kubekira matumaini gutari ira project ya wirura murungu ateria no ari amuthomi akaumona neni tone ga tukona ngaba no twikira uichuzana uyu kaisuzana onge muthomi na regete wikaro wirura officially koraga flat yeah thank you so much tukithirikiria ba kwa ndiugaga Meru County batuito supporting ngabana mutuma twithinkia nenda kayetu na ngakena muno ntoro irajukirie ngabana irean no ndo era tugutinda kuga anto yangi bato imithirikari ne na baye wite so mbuge MCS betu nabo
ibeje baturitire ngugi nontu mwananchi wa kawaida erigairaga ngugi kuma kire MCA supplementary cia kurukua mbura ile getonia batu tutithiro barabara seupe nontu dene ja South ira mpumite narua antu betu bonza bakorera na wiye South ni na population na voting ile goro kire constituency ingi dene ya Nyamwira number 2 ne North so bati itu tutiginyuma kimaendeleo na mbere kinya mutuma kinya kienda na ite nyetu South turi bawe na turirikane itoe ite itoke na nonto na ere mwari wetu rinda kiome tutina thina lakini inside yera na twi turakara yaka tukureria itoe ite kinya twingo kithirikari ya county government na mbuge barabara mama kuma ngarene gwitia mwanka ndongori mwanga gwitia rodito barabara yo mwanka thai na aru kinya ndagaca ruji rureteregu ito rundi ngiende rukweri manzi na barabara yo ngie kugwata kari ne kaumira mwanka moto kiama barabara yo itegweteka kontu gunga kiri lakini ntu tutekumba kwa rero thirikari ni njeru hakubera ibeje kwetu batutegere na kinya gwatuika igukwandĩkanwo ana beto nabo ibande gukora marito gao batu bareta aja na barua cio bareta kwa public service board lakini nyumene public service board kwa kotini ni wathani burabura rĩo na mimi tuigirwe ngabana rĩo public service board ni twe kotini na ntu bambĩrie kwandĩkanwo rũi ndĩromba na bo ibandĩkwo na mpwino ntu kila twena thina nakio ni ana na aciari bena stress imbi ntu athomithirie mwana ari njau mero gutana andikano ko position chiombe na mbo ndire si chiombe si expired itukwenda ciorurwa na ciorurwa South batu turaringi bakura na ituringite kuri mpingi na itu support thirikari itu witebi ukinya twingwa. Thank you parting shot baya ndo basho ngoenda kwira ndo badara kanithi ba unite baragia na sauti mari tukoromba maendeleo kwenda kwira ndo badara kanithi tu support thirikari no kwathana tucerie maendeleo ku tutiomba kuthura thirikari tio darakanithi twaringirite Ruto kura 89%. Tutiomba kuringia president Ruto kura 89%. Tucoka twanyiria gusabota thirikari yake tukare thirikari ni turombe maendeleo tona rami tukona tona sima tukona tona irrigation tukona up to the 5th year ndiru tukandicide kumusupport kana tutisimu support ende for now tucerie gya tukona thirikari ni mwanga tukyo okay ne Ruto tumo support kairi thank you so much kora mtoto Faith Kocha na kuona pale thank you so much Eric Kaberingo kuona Dennis Mwenda thank you so much na tupakudhiro tegerete David Dagara tuko pamoja sana kama rotero Tharaka Nkondi Emily Chong Tharaka Nithi Chuka tuko ndani asante sana na bangi baba ingi tafadhali baba batita namba kunitubira SMS yenu thank you so much nyetha ntomba kuiwata cionda time wetu kithiro yakithirikiria lakini kauchokere ngatho semwanya no tubakomba kuthiro rina amwe abatu tuthingatirite gutuma SMS yaku na inya barapomba kutha bakiringa thimo thank you so much mwakira ntuko ya Sunday ringira tugetha tukirithia kintu taki tukomba kutha tukwethana rikana by the way on Sunday rumuri turithira turirutere rwa tauni ya Nkubo antukweta wa Fortunas hoteli neta wa Fortunas Nkubo tukethira turi au tukethira twitrimana na arimi ba mayani tukethira twitrimana na arimi ba marigo na tukethira twitrimana na arimi beriga twaranirie nabo tone kinyabo thinire irumiririte urimi bopo buthatu then tumbe kuona na tatumba kuthatu kitethanire kwa hivyo tuko Sunday tutrimane rutere rwa Nkubo kiria ni bakwa thank you so much no ntupo weta na bukeya nya baba mwathani agutharime sana no ntupo kuiya gutaririria ategeri beto 1 2 3 manteva kumenya bakomba kuthira bakimenya thank you so much ngakwendera tuko bothangu muthakeri wa Meru TV mwathani ombe kuthira aria mona ubwe no rarora wendete unirito yakwa uri mbita njeri wachiupe